O so you mo la le Kenya le common generals I kala este o sai sai ma le chai me la to was fa inga mo fala fasaina. E 5 kilo kala mo fala fasaina fa tulanga malo se le class A drug. Se fulu tasila o malo no sim por fana. Kino I tupe tu sa mar 4 milion kala. Se fulu tasita vale me se fale o kila ni o tafia uma leo. O se uma leo su enga fai fatasi mo le varu masina o ilo ai ole Operation Evan. Ele grupo ao fa ma poina so ringa tula fono por a National Organized Crime Group ma leo Canterbury o tu ia leo sa fa ma poina le kengi fala fasaina ma tiro tupe e passi fa solo va o kilani makala estete I te tono tai vai aso fa dia le leo sia si of civili Detective Inspector Thompson e te tono leo se fulu 5 miliona dala le tau fala fasaina sa fa passia il vale mo tu nei ma tu Mane mo tu soke. O se dia lus mo tau sanga o sa se ne tu sa martanga te valino le stan ti fa pito in setile ayo block has bay. Io kila ni se sipo. Ta pa yesu su nga leo ele maliu Stephen Thorpe. Ele mas mar fa tau sanga. Ina o mawo maliu ma ini tui il malai ke ni solo ia no ofisa ilalo le no panga o le malai ke ni sing. Le sole tu la ia de fa masnonga le ali. O fa ia leo le seisio tu estalia e tusa malea fa. Love him. O Maria Party is green. Te solo ia la to fono tanga de fai ungo vai asto nei. Te se tulanga tele noi nai pe to val a wina tu la fono mo fai pole feoso so fai solo party o iloi o le waka jumping. Ina wa avis ina ia avis se ai la to fai pole mo darling tana ma le par menen. O le vasto wai sa fato ai le tomate fai pole o tu to tasinei. I se taro sangar fam stonga e tau fi ai fatino inole fono tanga ta fu mo resto nai. O le sosa tula e tana malana lawyer Sharon Green e le fama sto maunga o kilani. Ka longo ai Green e le fama sino Justice Simon Moore. O tau fai mari e tu e lua I Somalia. E tu e fata tia le fono tanga se ia uria le longo al mataupu e le asu se furma le lua o se tema. O le fai lo tusi tu maunga matanga longo mataupu le vai papo le moto le Solomona Colin Beck. O ia fa alia le mo mi o ni telenoanga fefeu e faia. I le tūlanga si o mea ele awo I o motu ele o tūma o ti I le fono tai o le Pasifika, le Pacific Islands Forum, I po le PIF. Ali e Beck, o le tūlanga o sui la o langa, mo sui ato to le kino pito te le fai tūlangi. Sa whawa ina, e na o moa tunu tūmaoti, ina ia ausi ai malia ngo tūla fono whawa malo, ma le chata, a malo a fatasi. O ni o Caledonia sa ave mo sui ato to le fono li luaga si moreono, e whawa le tūlanga o le whasolongo ngā senga, mo le tuma o ti mai whainga whakolone. O fesili sa wa ngai tu sa matalastanga Amerika sa mo makwam, mo le avea masui a wai, pe a tilo ia o territorio Amerika di Pasifika, ma wa fata oto e whai ele whai unga I le aso a tai aulea, I le fono a tai o le usui e tonga. O le kovana kwam, lu Leon Guerrero, sa ia longa le tioni si le Pasifika, e mana a vero na turu masui a to le fono, o lana sini au tu lea. O le taiulo le polokete le no whanga le Griffith Asia Institute Hub, Dr. Tez Newton Kane. Tai e whaalia. O le mawhaio na veo na territoria lua ia Amerika Samoa makwam, o le sui a wai o le whono. E whori mai, o se whailo ilo lea, I le tūlanga ua whai eisi mua ilo mo Amerika, na ilo seina. Sa longa e bet I lau whai li poti nuko o lo whai tonga le nei vai aso. O ni manta upu nei, o lo kilo I ei tai. Mai e tā wai o lo iai le langono le Solomona e whaali iai, awa, sa apata mai le a whewis lau pitu kasi o le fono, sa wha vai le lunga, la o atu nuu, e tu maoti e a wai. Ia tāro tālonga o le tamatai a Destiny ai ava, o ia wha vai na neisa tala tō I le vai aso o mawae. Ina ua ma avea se urua I tangata ta alo tenisi e iesa na tō puanga Pasifika o ta alo le ta amarasanga tenisi la ulo tele I le rolangi, a le US Open. Le tamarisanga o stasi tamarisanga au tu tenisi I le rolangi. O ai avalon tu puanga o Samoa lo fa mau tumono na inga Australia. Ai o le tamata I lusul fa te stanga, e le ima whai na wha wau, lana tau sinionga puna qualify ai mo le tamarisanga, ina ua whai ina lana ta alonga whasalonga mo mua I le tamata I numero 5 le rolangi, e lena repakina, ono le tasi, ma le fitu le ona seti, I ta alonga mo le qualify, sa sawa tua I le tamaristanga I le mana malo umai ana ta alonga tolu, Pasanga ia Jikana Tupalova, le tamata I numero 5 mai Hontama,
Ma le tēne sa tūlanga luas fulu mua ana conju. Inu yoka matama wailon tolanga. Mai ui lava sa le manuia lan tau whainga le whasalonga le tamarisanga au tua le US Open a pitai. Ai e maua le se lau wafe tala Amerika. I tu sai malan tau whainga qualify ai. I lana whaatala noanga ma reo penga le tenisi ale the first serve. Ta whaali ai ava. Sa tau mawhai e pule lana ola. I le aso sao le tui tui le lua tau sanga ua mawai. Ai no toi manuia mai o na fianga lona mawhau ma se so sani sa e maua. Ato te liwa I lor whātou wanga matanga ta pitu sili o na lele I le tenisi I le rorangi. O le whāfo se o na tūmuri e se o Leon McDonald mai le vāengo whaia o ngā lewe All Blacks o te isti leo tā tele muli nei le ako kupe. A le la kapia New Zealand. Mai ini tupe le o whaelo ina o whainga sa rotongi whaia o ngā sa tūmuri ese. I tūsanga uma vai atu nei. E nā o le lima ta alonga whaitau li o le nei tūsanga e tūmuri ese I a McDonald mai lo na tu whinga o whaia o ngā. O le ta aro sa whai. Turu ai. Se inga man whaia o ngā whau. Lulu Scott Robertson. E iei le maanga. Al temne o McDonald. O whaia o ngā whau lulu mua le Blues. Ma le whaia o ngā langolango le Crusaders. Sa whakon kalate o le whaia o ngā langolango ia Robertson. Mo le whātau sanga se I o le tamarisanga le Polerangi. O le rua whema le lua sfulfitu. O lona tō muri ese a toa le rua masina te rumai le amatanga o le te inga a Robertson. O le mele. E iai le wha moe o se isti leo te tongi kere o le atu tongi ai le la kapia New Zealand I a McDonald. O wha amatalanga o le whenga I ngā McDonald o lo wha lilo. Ai o ne mōri mausa la tau longo I le rominga le Herald e wha pēr. Le wha malu sila le kapia New Zealand te tongi le la te le lua tau sanga o na whenga inga sa tau whai maari le umai ai. Salwai nei. O le tongi o le whaia o ngā lango o le All Blacks e se lava. Ma e fua le tumai mam tafa yoi. Ai o nisi mo te tonu e amata mai lava I le afa miliona tala. E o I le feature le wafi tala I le teo sangan. A le tamanei o na lokale Springboks Afrika I staute Eben Edgebeth tala I whiri ai le au ta alo mua Springboks ma le Blacks. I le talo whai tauria mua Alex Park I Johannesburg I le vavea o le sa te New Zealand. O no le manu o le ntuivae ai o toi whiri nei. Ai tolopo e se ia Marco Van Staden ta whiri e su tulangai. O Edgebeth o whātulangai no stasio tamata alo loka pito sile o na le leile nei paneta. Wa fia I leo whalo leo. Fau mai lo na malo pina o ta alonga o Peka Paris a tue malo le tamarasanga ta polo po le golfa tamata I le British Open I le tamata I New Zealand ia Lydia Go. O lo na malo I lo Peka wa lava le tu si ai lo na ngone no whanga o tangata longa lo mai le ta alonga po le LPGA Hall of Fame. Ma nei malo so e lua o lele I runga lo na whatulanga le rolangi mari tulanga lus furu lua sa ia le amatanga o masin turuai. I tulanga toru le rolangi le golfa tamatai. A bitai. O le tamatai e lusul fitu sanga sa ia longa le porkalama le first up o le tori sila. O le nai vai aso o mai atu ne ua peo se miki a te ia bitai. E lesu ia I lava lona manatu I le li taia ma le talonga. Ta ia whaalia o le memoni o lo o ia iloa e le ta I tai o na whaawau o na ta alo I tuato le tō se fulu o tau sanga lona matua. Ai o le mea sa o ia ilan ta alo I nai vai aso o mawai atu nei. O le ale suia I le mea o manatu ia I le taimi e tauta o wailana atu ta polo. Ma o le taimi tonu e li tai ai o lo whaawau o na talano ia I malon to a inga malon tolua. O ko o whaai poipo e lona tolua milionea mai kore I saute. O ia wharia. E mana o tu ore ta alonga a o iai pēlo na whaalonga na fia. E ta alo. Tala nao nei aoli, iai pēlo na sai man file. Mui lau whaalonga le lei tio Samoa. So I foia mōre. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mō, e tau tuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Pia le lofo le tua ua tātou au lea mai le whaatawhiti o ngā ruenga o le riva I aso le aso tofi le aso lusa fuluiva o le rima sino o kuso lua afe loa wha. Whaabutangi anto le sunga ia se uli malau lifi mo a tātou tala e peo rei whaafonga antu iai I le rifo I a wauli wha manu o le aso tofi. A o le vaingone I le tātou tala o le tau peo na ua mai le official wa ai tau mo lo si la fia.
O le whamele official wa aitau i le so e ono yeina iuanga e ono palasi fo timunga i le aoli e po le fiafiana nei e ono mamafa i nisi rongo whanga anto ai mawhain titili e mise lava i le tu i sisifo au kilani Savili angi mai le tu i mantu i sisifo e malosi le angi mai i nisi o taimi o le mawhanwhana o le so se fulu male iwa tikeri o matua mana i ana mawhanwhana le wi i tantu o le manu i le poa na nei se fulu male tasi tikeri e ngoto le la i le tue tasi le bidu te lingtula e ono i le fiafiana nei o le venga mole aso antai au e o soane le la i le tue fulu wha midu te i lingtula i fitu i le tai au whamela ufi salava ai tau e to ulu vava solo wanga e apitai e langi le lei ai le i mana malamba le tai au antai au e mawalunga le whanga solo i o au e mai whaatupura ia i langa i antu i le fiafi savili mai le tu i sisifo e whiolono langi mai i le fiafi a tai au e watalo whantu i lole a inga wome masani alo mafutu mai Samoa i le riva ingo leso ma lo le ngalue ma lo le ono sai o le talani o le tau mo o tau mai o winga o le tau o au savili o le laitonga savili mai saute i sisifo anga i le tua oloa o savili mai saute i sisae o lo ufitia i Samoa mai au mai ao manai timu pupu ea afia i le antru o le venga mo le soe ufitia sa vaenga o le langi ao manai timu mama ai pupu o le ayai o le venga mo le soa antua o le ayai nei timu i le awauli ia ona whaasolo tulea ina whiololo ia winga o le tau mo Samoa i le aso antai au. O le tulanga nai pi o le iei winga o le tau le nei fo i vaenga o le aso e le ngata mo Samoa e whape fo i tanto i nei i au ki lani. Ia o amai o le ni vaenga o le awauli ia whamaloa tu fo i company le na langolongi na malosi ia le tanto tovanga. Ia o le tauvanga pepel o i o le tauvanga poka o le sautama e pe ona tau luaina ma whaia le launga tongi i le awauli o le so ia ioi mangkua mi mangko len ka po ia ko whenga ko pokari ioi ia whai fwoi wa le tau lau o lau wha moe moe ia e wha pena la wale ni iolanga le ase se senga mlo walu e whailau pe paloto ioi o le aso ua korungu mela ia o le aso ua whangu mela ia o le aso fo ua mawala upongesi o le aso fo i o ngai ke alu e lafo lo malosi i le vai o le masan traloa ia fa malosi antu e piki mai le whana wa o ngai leo toi umi stemi o na tu o fui leo a o ngai le reia stofi o na toi leo le aso e tasi o nga mga luenga le to tele le aso a tau ta antu o rie le lofa malanga leo le tua e fa malo tu mo toi fa talo fa antu i lau mai mo lau fa fonga ngai le riva ngo leso o lo le tu ala Pacific Finance ino donga tupe mo so se fa mo e pe yo maliu fa i puiponga a so fa nau fainga malolonga ma so se fa le lavi ai mo se le tu fu ya tu fa nau i le onga apalai nei loi le pacificfinance.co.nz vivala au le oval se lau fitu fa lu fitu e talo sanga so nonga tupe le va le lima se lau ma le lu se fulu a fetala e lu mi te fa tali e lau talo sanga online ai tasili tu la fa tali e se tali e ya inga fa bitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fa lu fitu oval se lau fitu fa lu fitu Tasilima i fatolu amo Radio Samoa. I make you right.
tali ya te ia o io fi fata si pe mai ilo unia na fi maua pese mafutanga anale ilo alofa semana
Falafalava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo. Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaua. Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Hi Radio Samoa listeners, this is Cece Winans wishing you a fantastic day. God bless you and keep listening to Radio Samoa 1593 AM. Faunga e fa mai o te le alofa mai mau pe ana I loa o ia lo uola toa ai o te tau tino ia oe ia wana o lava o te tau toa tu ia luma happy wana o sunga Tasi o mata o whaunga E let's oi whaluaina Yeah, e le whaluaina E peo le sulo le la I nai o wholinga O le lofa e le uma Yeah, sunga e le uma Fia o le mafafau Talu ai o sunga lo wau Mai mau pe ana tu mau Tato e fa avavau Au tu ina na o le o langa Io e umona pala O te tau toa tu yo luma Happy wana o sunga Tasi o mata o whaunga E let's oi whaluaina Yeah, e le whaluaina E peo le sulo le la I nai o wholinga O le lofa e le uma Yeah, sunga e le uma Mai mau pe ana I loa O ia lo uola toa O sili o funga la au I le vau mao O te tau toa tu ia luma Happy wana o sunga O tasi o mata o whaunga E let's oi whaluaina Yeah, e le whaluaina E peo le sulo le la I nai o wholinga O le lofa e le uma Yeah, sunga e le uma E le uma E le uma Sunga e le uma E le uma Radio Samoa Drive time o seu mano Sifongmani o Richard Parker le divang o la woli for my epi Kuana o lava yo mafo fun Yoi o le lava le me alofa epi na we want to su mai
paua o lea ia e toi fo mai iai pele ai o le mea taulia o lo toi a fio mai lei fa malo antu telenga ia tu tie pe o le tau mafutanga mai le town o le lasi o le me fo stimulate ma antu le tantu mafutai le tau ona fonga mua se o le fiafiana nei stemi ia tau mai le sound sunga ia Isaac Paunga fa wa wina le tantu po le lamine o le mana vonga wenga au ona pa ia le tua ma lo le tatalo ma lo le ono sai o tau fa le malu wa le tua malo na finangalo ya talo si o le dai matua I usi tai ya le lafu ma mo le riva tau o le tau sanga la kan tei leo pa nga sani le tantu wala leo ta ma tida ma tua talo si ya wa mo sina fa malo stino fo le riva ngo le woli ya wa le numia o tantu fuala au ya aua ka ke whaka malai mea ngā fuala au le mea nei whawhi no so lunga lo wita yo am traina ngalo mea iskain yo ke iana ia lea ua pe ua kako misa le loe lea ma se me o tupu le malo si o le duu tahalo si o lo manuia ia le whenga i mga wenga o le rea sa tofi wina wha malu mai wenga o le tau o le whamela o fisalawa ai tam le teimi le o wanga e tolu mai ia e palasi mai ti munga e misala vale tu I se sifo o au ki lani nei ya talo si o le dasa mfio na au nantu nei ya tanto walo mafana ia onga ile nei fo ia sa tofi le o toe umi se teimi o le nei ia kwantalo na tolu e pe o le whenga ia misala van tanto whanau o lea ia o onga I kolisi io o le fisi o si la fia ma ta upualo wano lai ave o ilea onga o lea so iloa na ia e mea onga loa tali po loa fine lai fai o ilea onga ia po le me e anga mo moria ia alwa ko le fane kam ki anu ko ngol pok io fa ko angongo mai fo ia mai nga ipu I fafo me ko ngol pok pe akan furu le pok io ole vai taimile o le mo ko fa e kia me ngi o ko mai e te fa ia tu ia fa mai ole fa il ma ko sum la alu ye mo o kongi o e va ai pe mo yo le sunga e fai pe e seranga me fai lunga o ke fongi e po o lunga foi o le computer e le leia lo si la fia mo lo tanto I lo o me o lo fianga e marfana u le fo ia vai tau wa to e o sianga o na foi lo swinga o le tanto ma foi au nanga ale tanto wala le o le radio Samoa mai le songa fu o le vaso asa ole a yena I swinga lai chili swinga kele fo nei ta mai swinga lai chili va fu le o kele Jesus ya ole a fa o pe na tanto ma fut ai ona swinga lai ya ona temina ole a yesin of suya inga ya wa lava le to no lo to pa ya ma lo o to malu o lo fa le tonu ia le tau I le malava le Wellington fe lo ia finga malanga tu mai au kila nei mo le mua o le na to mai au kila nei ona o le malosi o le tofa ta o le savili a tonu la o nainte sauri malanga mo Wellington ia po o fo ilena e polokai ia pe na e malanga I fo inisio finga malanga le na to mai au kila nei ia talo si ona mo sina o voucher fo lele fa ye sina ta mai fa si lanchi le nei vai ngona wuli ya le nga ko vili mai il fane po il fane la se piki oi ya o le mentau mi se la vole sa uni meni yo finga malang e te tanguna e tango si aki lunga lo penga ta fa ilang ale maleba lele yo e ala no fa antu laptal o le makwa I up to date level le mi se la vole tanto maleba lele nei au kilan yo a foi ona te fia si la fia mi se foi tanto finga malanga ia malanga mai sa mo tok te le yo le malule tu e kele nga vave I o o le mela utu yo ale mo le me foi le pakafu ai mi se la te mineo la makwa ele ia se umi mfine tu na ile mvaenga le pakai tanto ta vale foi e fa tali ele au malang ya tanto ia fa tali va ile le va luanga le po ele le ia lo wanga ilunga ta ilano le Auckland Airport ona eva aila ile vaenga na fa mai arrivals io mo ilan to mai ya tanto we fimalanga o le tipancha ilunga le penga te fa ilang e te nga ye shaki wa le metu ya lu kimi ko e ku o le mana va le mano le ilo o na wa le vana ta mai lunga le ya fo o le penga te fa ilang o la wa ti le mai le va le jo e lo pe no ti o ilunga le papa fo ile o fam tolanga umana ilunga lo papa le mana va le o na wa ilunga le to penga te fa ilang
ya e te taula na e tango mo siaki ya e tele malanga le malai valele ya tu inga temi fo la nei langa ia tu le malai valele ya o lai tau fio lolo ya le anga ile o le malai valele o le sau mo le malai valele mo manuka mo isi pitonu ya e fai ya sisi lo le titi fo ile le ono le ele nganta ile tele o moli ya o le tele fo o ta vale o lo fa pele o no ia lunga o le tele ile anga ya tu male anga i se mai ile malai valele ya ole mena se fe lo sele alu mo lo penga te fai langi siaki ya e fo inisio o va le New Zealand mai si fo company ole na mo fina o lai lunga mo internet yo o ena le ke balanga mai lunga le va le o e si la fia o ngai tile merko va le ka o mai ko wain ai le fa pe fo le nga o lo ngofo ya lunga nga ya ele mo sam kala fai mai alu akur ka paka o lus fu mon kupu kala e foi o ka ngaka a ma ma me so vari mai ya o nei va nga da mo lo silfia ele dei foi wo e fa ma to tu pe lo tu pa ia ma lo tu o le vai temi le dei o ma kwa fai nga ka o sui fo o ma kwa fai nga ka nga ka ya o tau le ininga wenga o le foi sa le fa ma tala mai o ile te fantu ora ia po le sui fu manoloin o la ua vantu ia le tana fo ile le mai le pulenga mo nisio ila ntu lo ngalu ia e o fo mai le tangata ia e sa we fa ma vai ioi ia o ko nga me nga le ku pur ngi venta faila ua e fi so sa ngalu ia o le mena le tu pul vai tem le ia ma le tele o nisio mtanga lu ngal malo ia o lo ua fa malo lo la tu tangata ele tamtitia unga no tala no ai fa me wa umala na unga wa mawala na fa ilonga ole mea ua kupu ele o mo sanga wen antonu ele na pauna tamtitia unga ole wai umaya unga fo I mai university na unga ai ya no foi antule yunga winga ni fa ka yanga ko wo in for fenga wenga voi mai ri ya se me fa penga nga foi yo fa na benga la fa ai fa mai ya company mai for my company e mana o mia tanga ta ua yanga va e ta ua le mena o le anga va ia ma le poto masan awa va ko lo fa ilonga e se le meka o le kuskus e se le meka o le fa ki i le vai time milande o le mo ko fia o company ia ilantu o le yeito mai manga va fa ye mo so wa no to fa ye so fa spipa alo fa lo fa spipa ave ye malo wanga va na mo ia e mawai le sitanga e le ngato lo tutong ia e si ai foi malo tulang e to ton wala to company ya le sira vanga mo o le vanga la mo ni le wa to lu se fulu minute o le tane o le tulai to lu sa o le lo fa malo si mole au fainga wenga e wa fa malo si anto piki mai le fana wa oma amu ia so alo ia kusanga le pu e le aka yo faile o fainga nga so ese merbenga o mankoko yo wangi le vea kuche o kongo waka ara vantu anko so alo say I only bye be I over ya o la pele wa is vale mai si time on me ilo ao le o sulu ai la uni ba ai se o ta o sa sala the time of me sailing the end is begun.
Tawita io to whanga meke na DJ Dave le rivango la Woli Mia Moa. Bo mo sa lunch. Sa ru bai lo fa malo. Ya blau fa malo si fu i mo le au whenga wenga i le nei Woli. Ole an suto. Talofa Samoa. O lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama i lo lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night. Le aso falaile aso tolu se folo au kuso. Na ole fase fu lima tala le tau. Ta tala le fai toa male a fa le lima le afiafi. Au mai tamai whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen i le Manhattan Function Center i le iwa whaatasi ai Domino Road i Mount Rushmore. Monisi whamtalanga, wala au mai lis i le Old Watasi o i Watasi o fitu o Waluwalu. Old Watasi o i Watasi o fitu o Waluwalu. Wanna twist some my brothers. I feel lower so sad. Omega Ka. Feel my lowing more. Omega Ka. Sabaleta umofie. Omega Ka. Feeling my loyale. Omega Ka. Omega Cars, lua selau Capitis Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega Ka. Umalole keisile Omega Ka. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe wala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lawa join sfurfa minuton tala o tula e tolu au tu tala e vai furua beon Samuel faltua ya Miriam la toa pomare dom tala tu lenga molo fa malo le vai ngola woli tolu fitu tasi lima iva tolu talofa ya talofa ala sunga se humano na lo le onu sai mai o tina mala inga ya o manu ya lava fa taile lo fa mala ngale le ali ya le mau wala no ya dai se humano ya ole famalo fama saini lava monai fa na o fianga ima ngaduenga ma o ngania so te famalo tina ya li se lo fianga o ima ngaduenga pe foi ya kopo mas fa na te o saia ma Jacob ma Irenda ma Raide lo fianga foi tuma ngaduenga tama fa na o PIPC Glen Eden ya mai se no sa po e fa le ali le lo fianga la toma mangaduenga ya famali ya so ai lua mana ya masfana fa pe foia misa ma ake marfana pre fartangwa e mamlai niu manuel fenga yo roma nganuenga foia apa ma foalole marfana fa foi more toya tauna uno matina ya tute marfana foi to ina ya karima fa lele ya lo fa fo matina mtu ya farfani ya lo fa tungo o masfana o ainga o malaba lo fa long mai ne yaso ya batul fa malo fa anga mo to lo fa anga mo ya so tama o malaba se onu mo se e kalesia mo ainga uma ya batul fa manuia mo to manuia la so tama ya o fa manuia na batu ya so o mal fa na ne henderson fa manuia fa da tama ya o seu ya lo fa mo o to fa ya so fu ya fa pena foi o tele ma tomai solo an talovo ya foi ko fase o bangu ba so fora ba ko fase o bangu wa mai la o fionga tau bangu ia le fole ko bangere ko fase o bangu le ya mau wala no ab ka che bangu bo fo ba ko fase o bangu ko jai ya lo foi su le fa ka simba ko fa ka le pie yo ngore pie simba ko ya inga bi ya le abara ko la sunga tap krai le ba ese fa ko lo fo ma ko penga mga ba sunga fa penga ngai ka wala fa umba manta maronga due sunga fa penga pili pombo le ku ka songa le ka si nga sere
Ape ka ba kai fai fi au limba chef silipa. Ape vau ele fai fi au ya vau ele makiva mba fa kua kwes. Ape fa penga kapsi fa imbiliamba. Ape sipa fa penga sipa ba fa kua rika baronga lue. Ape penga somba fa kua karsanga. Ape le pa cho fa lumba rani cho penga mga Ape kadomba be fa bunga mba fa nga penga mga Ape fa bo ka ruanga fa kua elen baronga lue kang basa basi ka kua ka bari le vai. Ape ka bari ka manga yam peka. Ape fa ka bari vai. Mare vai ka bari po pau pepe. Awa ka bari po pau ngalonga lue ka bari po pau. Ape ko mbara kai polo mba fa kua mba ilaka mba fa kua kuingi. Longo iso ka mahana mo maro hana ka ku mkua mkinga mkua ya baenga ape je ape yange mbaka ku asamba singa ape funbongo karsa maduro si umbaronga due mbongo karsa maduro si ape ya tong ya rofa ka ngora kan bari ba fusi mbahalen maronga due kan bari karifa kombiki ajeka kan bari ka ekupora adori kan bari singabe mbafarku akede mbaronga due kan bari rote kan bari fanga mbaronga due apere bari engi mbafarku mesi ngamba ko ya perfangi mbakamba ko ya vaipua mesi Yo se mkau ku de fanga. Yo se lepa shava i so se repaka so se rumba. Yo se bobo. Maro ngalue sambaronga bakwe kau se mkai bari pebika orang. Kai se mbang bro aboko. Ja, alo van tomo lo male tidan ya Perry man we vola samtama. Talova. Make it so ye even. Surely. Fale leo sko inga kalofai. O fiusko inga ka mangu Perry ala la ve va Perry mangi. Sorry. Wa so mo se ya fa ku ka ole taxi. Que le fa ku ka ke ole taxi. Sorry. E fa kai la va. E man. Dele. Fo mo. Ole ngor ngelo makwa. Ba ku mo la fa malo. Salo au mal fa na fa kai kele mo fa malo mai mo au mal ngi fa ngau la kula fa malo pa fa yo fa lo mai sunga ya tanielu ma me mal futua au mal lo pension e fa pe fo ile ota mal futua Assembly of God yo nianga reti fo i mal futua le lo futua e va ku fa malo ngalu ngale tinga mala fo i mal futua manuia lo ngalu ngatu Eo wainga umo whenga luenga nei aso. Olo whaanga ma whelfani mo kousi o ngoro filufi. Ia ele ngak foilea. Ia whapea foila o whamalo e waku ia inu alo pati ma Marita mungwia ngā luenga nei aso. Ia ele ngak foilea. Ia waku lau whamalo pea whai o whalongolongo mai ia Elili leo milekitau pea whai o whalongolongo mai Filipo. O ko mga e aveloli ia lapaki tu mo poe. Ia mas fa malo lole ia maonge mal fatua ia faftai ia o lo fanga nga e vaku ia male au ave pasi u male west mal south fa malo felfani vai maunga ka silua korfa fa malo felfani ia le nga ka ilea ia o fa malo e vaku tama u malavo sa mo fa fonga mai manguia lava le alo akumule sa tama malo eu fai ngaluenga kofi ele tua ia se humano ia ma ako felo ai foi skaimi ai manguia lava le lau tiu ke ngai aso ia alo fan tu fani o le tulunga na ta tu vala au sika ko ku ile lisi le o kupele o ko nguma ma lo antu ia fa tai a musamla inga nai mele ponele ma futo le ia woli semi tu ia tu ala ka tu ile ku ni sa ve liu ma inga le ma tu mai paramanta i sini lo want to love tipito yo awo yeka ruta kwa tai ma tu mai so alo se tu mua male
au wa whainga wenga nei ma futa mai u te le vau. E le montele sa la whainga no ia tau le o no sa. Pio tanto, ai au whala au siu ka ma fo i seo si pio. Sawe Amerika mea no whaka ke vai lua i seo ka ma fo. Leu so ia ma nei ma leo te rolani. Le ia le lusi fo i le loto fua te ifo. Le anga le mena o le fosi. Ia o no le ngase wa o mai. Leu so ia fish fauma seve Maria le sina le tavai. Be fo i Marietta. Leu so ia skipper. Po le fita po leu so ia Vincent Schmidt. Le ma futa mai nai le nupa ia. Ma no ali le malanga manuia. Atina isila fa maloya tautala te vanga I o tahu ma inga I au kilani e se kupele no makuari atina Joel Martin alwa tua ia Sunny Suchu eu fala au siu kinga fo kisa so le fai ma losi tua ia ala panti tonga nga ele manolo ai masi e ma so se ala fanga o lo ma fuka mai ai aso vale so se fina tuitea e fa be fo ia si lo matua le Rose ma duia le sa tama e amuia o ngala sa New Zealand sa Australia sa wa I America ma Samoa e tuli taliulu le ma to me nai me le pone Australia o to uma o le fenga ye manga wenga le ria so fa malo antu le polkalame o le bana va nga wenga le radio Samoa ya fe nga yisi si kero fia le ngia mo la me we le fia e pese le o ke le marka ko pese e umangi le pese makwa ki anu yo a fe le I saulan le ilan menga ka o le fakamala alwe faisa o kala mali e vole le vai ngala ai e o pe mo ko saulan pa malo siento pikir ka le fana wa
Talafalava o talafo o le Radio Samoa. E ono amata tutongi e tangata whaita vale penisini, ni tutongi o le whaungaino le ala tele po road user charges i le rua perusful fitu, a saun yeile malo e toi whatulanga whatupenga po funding mo whela ua inga i le lawile ele. O le whai o nisi a wala fōu ma le whatuma wina o le leo o wala, o lo whatupe tawalane mai le National Land Transport Fund, le maua mai tupe mai la fonga tutongi mo le penisini, ma tutongi e tutongi ina e aveta avale o ta avale ele tise ma le kiso. O le saunoanga le Minister whala o inga New Zealand Simeon Brown i se whonotanga i au kirani, wa ia ta wai e fuanga i le Revenue Action Plan 4 leo o whata tienei, e ono whaasolo ai i luma le tūla whono i a mauno a matai le whetuna inga lea i le rua whirusu fitu. Whai mai le Minister le naunau ta inga i lea whetuna inga i a wha mauti noa e tau whaitongi maa uma aveta avale e wha o ngā ina lea la tele i le wha tu mo wina o le lelei ma le saunga le mua le awala. Wa yeiseri wa mōria le whasio tio Stephen Forbes lata i se kalapu te nisi Blockhouse Bay i le vai aso taluai. Pena ripiti atu e talafou le temi wa tuanai sa whaatino rawa le suenga leo leo mara lato te tununga i yei tangata lo si la fia whamtananga e tusore nei whanau lave. O le ripoti le tamai la leo leo le tawana nei la, wa ta wai o leo auri na nafino lato tau fia ise tangata o se ri wa mōria le whasio tio Stephen. I ruas furono tau sanga o le wa mōria mai Blockhouse Bay foi mai tūra i whamsinonga i le so. Whai mai leo e leo o iai seis tangata o sa i dia le temi nei lea whalamlawe a o loo whamai a pēr nisi vaenga o suenga. O whaftai a foi e leo le tele le lango me le community i le whaatino ina o la lātou ngā nuenga. E tō rima tangata o fuafua tutura i rumor whamsinonga ina o whita wa ina le whaiau ni tāro sanga tau whaasese i le ACC. Muri Putiera One News na mōria i nātou i e mai o sa suenga leo ma le ACC sa whaia o November lua whirusu tonu, na longo i nai leo i se whainga ua ngāra rue whaatase ni tangata e whaatino se sori tūra whono. Ta ua sa tinsinio Scott Nielsen i rea ripoti o tangata i eto rima e talatunuina o i lato ia na o ngā tutonu le nei sori tūra whono ma ua mōria nei. Tō tōru ta mai tai, tōru su tasi, rua su whama, tōru su rono tau sanga na mātua, whaatase ma seri e whasu tasi tau sanga o le atutura i umar whamsinong whaitu manu i Hamilton i le so. A le isi tamaita e whaswa rua tau sanga wa fuafua e tura i fo i le whamsinonga i le so i manu kau. Wa whailoa se fulu whai ngā malanga ua whaalea o ngā ina i le so o na o tō whaatau ta ua o haafia i welingi tone. Wa ripatiera New Zealand Herald, lo iei la pita inga moti munga mamafa mamatangi mana losi, wha pēma whaititiri a fia inga tai whale o lea tunuu e whaasoloanga i mai i au kirani i lea fiafi. O le malolosi o matangi wa fia i whai ngā malanga, ma o whairoe le wha ai tau e au na whai tete, e mai se fo i wheo inga i ala te tele. Ta ua so upu mani manai wa nele weringi tōne le ripoti lea, e ono iei nisi maranga wha upopo e wha lea o ngai na fo i le so, ona o le loulo wa o le tau. Wautua ina pase se siaki i company wa nele na whai ei bookings, moni suinga. O lo iei fo i lapta inga mo le aisa po le snow e ono pa ui Milford Road i le poa na nei. Ma le tala muli, o tau nuu le au ta alo New Zealand i ta alonga Paralympic Games, leo o ta tala aloa ia. Le au ta alo le tunu i ta alonga lo ta ia Cameron Leslie, ma Anna Grimaldi, le tau e veina le tanga vai o New Zealand. O Leslie tō su whātu sanga o le whaafaa i leo na ave masui o New Zealand i ta alonga nei Olimpeka mo i la tau e ia whianga tu mau. O Grimaldi na malo i pine auro mo ta mai ta i ta alonga i Tokyo, whapefo i Mario, e tō luasu lima lau ta alo New Zealand i e ta alonga, mai ua ta ua e valu ta alonga lo tau sinio ai. Turanga ese fo i sauniringa Paris, i le sauninga o le tatalaina o le whamoemoe, ma o se tasitangata ta alo New Zealand le badminton, Wojciech Aziz, o le a tau sinio le poa na nei whapefo i, ma le tamatai o Nicole Murray. Tara ia le Radio Samoa, ina nei asa tō. Ua mawhai an awina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Yoe, ya, taimi yunga wati la ua 5 minuti o mtene lengi tulain tonu na u whafonga tunu malu tātua. Tunu i se swai whapoponga ia i tala i waifanua i le ngangana Samoa o saunia matapini ina e le whaltoia Miriama la toa po Murray. I mwile tuile nganga whaftai o mamwhilo na tautua
ia su tasi la awina to report mi telefoni ia ilunga le tatu por klame o le mana vonga wenga mai sila ala le radio Samoa se fulurima i vatolu a mo a o se vainga nei o se reporti o le tala o le tau ia mai le ofisa va ai tau ia inei au kilani o le matua i tele la watibunga la uli nei when reporti nga ia tula fiafi malpona nei ona ye timunga mamafa ia o wila mafai tili tele la vali tu sifo se vile ngi mele tu ma tu sifo ia ngi ma losi mai ni se foi o taimi ia se fulu iva ti kiri le vela morunga le so ma lu le pona nei ia se fulu tasi ti kiri ma ngotola ile tu tasi le minute e tu tale tu la ono o le fiafi ana nei mo le so taio ia e fa wa ve timunga va ve au taio ni si fo i vaenga ia mo se taimi ia ona langi le leila ia le so taio mai le va ve au taio se on tola uli la fa pe fo mi la fiafi taio ni so vaenga o le a o ile fiafi taio ai tele ona langi le se vile ngi mele tu si sifu se fulu fitu ti kiri le vela mo lunga le so taio na malu le po e se fulu ti kiri ia ma e ngotola e so la ile to es fulu 1 minute e to taile tu la ono le fiafi taio Fatalo fatu I ainga mo lo fata smailung le tanto por clam nei le nei fu ivanga laso o se va inga nei so reporti o le tala o tau mai le ofisa va ai tau ina I Samoa. Winga le tau o au se vili o le langi la itonga se vili mai saute I sifo a ngai ile toa o loa se vili mai saute I sasae o lo fitia I Samoa mai au mai a au manai timu pu ia e a fia ile tunu. Mole soina I Samoa e fitia se vanga le langi e ama nei timu ma ai pupu e yai. 5 minuto betene le tulai tolu 5 minuto betene le tulai fa o le fiafina I Samoa. Lo 5 minuto betene le tulai tolu o le auli nei Aotearoa o se va inga na se reporti o le tala o le tau. Ia mai lo visa va I tau nei o kilani mana I Samoa. Ai ma futu mai pelo ala le radio Samoa se fulu lima I tolu amo le pole club nei o le manava o ngaruenga. Walo le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe yo maliu wha I puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lemanave. Ai moisa le toi fui ato wha nau I lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau tau sanga online. Ai tasile tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Hey, ho! Yo sia fianga ni fuivanga o uli Diamante Brothers malpes vanguina beautiful monono e longo lo wala le radio Samoa fulima I tolu amo ya tamai te oni ngalo tant por club facili metali lango ngi malo sit fal fake all the finas delights Sima ufa amatala lela lele ulo unu bele ilo uangang lo umicha michanga ile neyo langa vela vautia sisi bele fa amalama na taunu umaya le tala lele le taya onai fale u mauchuangi angi lele ai foi le pale so na fayele mavaenga ale tu itonga ole a owalu utileto sa utitau ole a usau ile auli uli fulau le ai ole pu mali to malo tau oh my beautiful manana you're the only one and me mita ile ulata oh my beautiful manana Tali for ilo mana o ime e te fina ngalo ai e ai ole peli tali malo mo ai nga si mai o le wa futele va afi e te si ai ile motule tu mai o va asami vili tu isisifu o lo ye fo in ma vale pas le ma pu itinga fa amali e lo to beyond the blue fo imale te patasi va ngor mo e pele ilo uanga e fia ia ile ko akilo lo populanga kamai ki mai uma I voli pe la kapi a mai polo so pa pe fai o se kiki ele mau mea e ke fili ai fica ele foi le sabe vai e ka o se fai o pula mai fili mu o kamai ki
kia ngamalu e kau se fer fam ye be fika lai mai yesu a e fia ai voi na se a lo i se fun funga nga la me go se ma o se se e go for show be au ke amu fi foi fa te ki e o suma sol is pau pau a se si mai la i lo mo sa se ka fau fau oh my beautiful manana you're the only one and me me time lo la time oh my beautiful manana you're the only one and me me time lo la time oh my beautiful manana you're the only one and me me time lo la time oh my beautiful manana you're the only one and me me time lo la time oh my beautiful manana you're the only one and me me time lo la time oh my beautiful manana you're the only one and me me time lo la time oh my beautiful manana you're the only one and me me time lo la time oh my beautiful manana Afio mai i le Lotus Foreign Exchange. Mātou te ofoina atu ni taulele mo le lafoina o tupe i Samoa. Toi le ai se tau e whesuia ai au tupe mai isi atu nuu. Asiasiane i le mātou la po le www.lotusfx.com. Le Lotus Foreign Exchange. Laupa anga whaatuatuaina mo tupe lafo ma le whesuia ina o tupe mai fafo. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga whaamulinoto mai le kampadia le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga iatu le lima awhi tala. Fesota mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua fitu lua. Pe ai manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car .nz. O le atatala aloa ia le lala fou o le Deals Direct i le asu tofi, le asu lua se fulu iwo au uso i le tuatusi 5 se fulu Love Grove Crescent i o Tara. E te mawai o loa mo lauma o ta pei o mea fale, o mukuka, ka peta, mea whainga luenga, ma isi tele o loa. Wala au loa le Deals Direct i le lua tasi wha, iwa fitu o. Lua tasi wha, iwa fitu o. Te dala fitu asu le vai aso, mai le iwa tai au i le fitu le afiafi, i le 5 se fulu Love Grove Crescent o Tara. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Ia, taimi lunga wan tila wa kuatu wa tēne lei tula 5
Ia, nai whawhiwhianga fo i le nei vanga o le aso. Ia, lo por klam le mana va onga wenga whamalo tu i alo ma whanau ia la onga. Ia whamalo si la onga whapia fo i a matua. O lo whamalo si piki alo ma whanau a onga. Ia, i le nei fo i vanga le aso. Ioi. Ia, tātou ia o le ua tātou mai nei le vaitau o le Sao Tama. Ai, o le winga o lo mention antu po lo whai antu la Sao Tama. Whiwhialanga ngā lo mau le tātou whitainga. Ia masi tātou whelo inga ma le tātou unanga le City Cars. O mawhau se mea alofa a la Sao Tama. Whafonga mai Samoa. Ia i a unanga ese le City Cars. Ia o le mafuta mai le whitilenga i alungia pita pele nato. I le nei fuivanga o le uli whaatalo whantu. Ma alungia ma lor soi fumalangi mama lo fuli tau antai. Ia ma le whamalo si le nei fuia stofi alungia. Ia, au teo whanofo whatalo whantu, lau whakutanga I sa ako, o vela o lo whoka ma whoka tau mori o le whitilenga ia se manu, le whita poi le tulangolo, ia lugo tau tua ma le o nanga so whaitea, I le aso ma le aso walfa la ulo tulango tātou pisinisi, le whainangalo le whawhilo inga whapitoa na i o tātou tama umalamo Samoa, I o whanau lia mai le aso, I o na tupu mo na tamari, ia pese, na I tama mātua mātua lo no whale, ia tono foi finga denga o fe foi tono tavale ia po esa valvali fo le mol fa longo lo telefoni ia e o folofo fa talo fatu is ako a se umano ia me se fola o nanga ulia sidika I nei le Aitele Lincoln Road I le fa tu tanga mau Samoa le nei fo ia so fo ia fa fte o moso mantu o noa au se so fa au fo I ia wala val tu langolo ia I tu tu ma le o nanga wa mo nya la tala isako o aso fa pe nei o aso e fai mea lofa I nai tina I nai tama wae o le mea moni lava o le so tanga leo tātou le nei soi fuanga a o I na le toe mau fosi tama o le ainga ia po ua mau at fo I tulango le vala au lia le tua ia o se whaanoanoanga sidi le se ainga ono mo le atoa I tu tino na vala au I nai tātou le tua e whaafitai nai tina ia o lo o whapenao na lato tausi plei nai tama I le nei aso o tātou au mai le nganga whaaloalo, ia, e le ngalo fo I lau whai ngā luenga le tua, o lo whaanono manu, malato, whai fo ngā luenga o te talo, ia wae talo si ai tātou o lo ngā lua pēa, I so se mta ngā luenga, I so se ngā luenga, ia e le ngata I New Zealand nei, ia a mai se o le nutua o lo mo, mali tātou whasara launga o le whawhelo, inga lea la o tō au no ulia, nei vaenga o le tātou por klabi, sako le ngā whawhai, Iyo e ole tātou whaifa malo lava le tasi au ngia. Iyo e peo nei sang noa ole vai taule nei ole a Sao Tama. Ole weekendi nei po ole whai ngula vai asul nei. Ia ole va mananto I la Sao Tama. Ia ma tātou celebrate. Ia le whamnianga nei o Tama. Ia tele tono o to telo a inga. Ia a mesi lavan manu tātou asinu o alalam papa au nei au kilani. Olo o mawhau po o tau sa ili pea. Se mea lofa la Sao Tama. Ia tali tono lo I yei ina le City Cars le tali mo le tātou fasili nei aunge. Io e whaftai atu I sa ako o le tali moni ale na. O le tele o nai a inga sa auto wa amal tafa sa lau al vaso le te nei ke lope lata to se fulu nai a inga na vala au mai. Ia o le tele o a inga o tali a o le mea moni a sa ako. O lo tu atu a ilunga bali ta ilua afe ta itonu afe o atu whaatasi ma ta vale fou. A wa o le ta ua leo le aso tina o le aso tama ina ia maua I se lene tango lima ia tina e whailena fuafuanga ia wase sutel do ina ia moltono le mal molsa ia moltono tato forsai le sa le ngala le ua tele na whaaftai mai le atunu ia mole te foi le nganga whaaftai I le atunu le auto mai ia mamanatu mai foi le tato whaatala ula atu le vayasu ia ua fia le nganga ina o saini nisi a tato telo ngā tono le vayaso a o nisi e saini antai au ai foi la malia o le foi o mai na isi foi tama o le aso tama o mai foi ta vale mona I la to tina no vinga e ta mai I fano fani tele o nai unga li dei e le fa ta wa ina foi tama ala fa mai e fia fa ya sta vale le mo si o to lua ia o le nga fa style na mo le tuai le nga ya lino mo yava ia mo le tausi ia o le saidi de la ta vale foi dei le so ia matu ina toi foi nisi vaenga ta u fa mlianga ia walava le tulanga o lo ia le tautua ma le au nanga o le tātou no fuanga o inei le tasi lua Lincoln Road te maua ia le tautua ma le au nanga ulungia ma le au whainga luenga pātou te tali sapai o e Samoa so se vaenga lamba te mana o biel so soani tonu ai o lotoa tele mano no I tātou tāwal fau tonu mai
pe an fa atu te lo tatu fa sala launga te lo ta valo fa tawina tau sanga le lei wa fe sulfito ngai lunga ia o se asa to e maua I lalo I fo tau sanga nei ia ono tu langa lava ina ia fitau I lei le uma le tonga lo ta vale ai fai fo fa ngai fa ia sa long ia o ta vale ia o lo ia fo I le maua lalo kilomita ta iona fu wafe tai fa fu wafe man tai lima fu wafe lo ia fo tato Toyota Hilux o lo ia tato lo toa ia wafe lu su malua lu fu wafe kilomita ai maua mai ia se lu fu wafe ia wa ave fo vidi le ma oe le ganga le na o le tau fa I lo le telefone o tato ta vala po pe van ia ona e manatu fo nei o tato ai ngai to tele ana I fa nau nei ai nga Samoa ia o le ala fo le mai tato van tele no fo ina ia wane I fe o mia I la to te mi fai malanga I lotu ta faunga ai le lei ona fai lei la to fu spa o no tau ta fo sala pe o tu ina mai I le nei vai tau o le malo mala fo fuanga ia o le tele o tato ta vale o Toyota o lo maua tatou van Toyota Yaris ia o Nissan Serena ia mo le tele o isia tatou van fo o lo taunu mai lo iei tatou fo wili o iei tatou youth ia whaatasi e mafoa doa o lo tele fo I malano noa i tatou taavale mana na ia ke whai atu e matau tira fo ringa o taavale o le tebi nei ia ai masani ana whenta talafo ia tali tonu ato ma pe e mai mai tala au mai e te sila ma e ai ia ma piki lau taavale ia o pau I o vaega me taua e mana via o lungia mo le whaavavave na tau nuu o lau tau sanga tolu pe silipi, tolu masina bank statement mo lau laisene kai le kopi lafo mai le ta telefoni o le olu atasi o valvalu fitu o lua fitu lua ia ona po ia tu lo lea o le ta link ia o matuina uma I tolu bank statement o vave ame le yasu ele po ia wala o whaafaingofi ai o le whaia tatou finance ia o lea ia se umi tasi ale tula mo mal tatou tali ia talia malisia fia foi o tou ai sido le taua o le tali o le manaonga e pe o le vala au mai ia o lo latel McDonald o tele au taimi o lo aveana e tatou klein e fai tatou McDonald pe a fatau lia le tavale ia e tali ai sai no tatou pepa ai e sako ia o le matango fia le na ia o le tatou tavale nei Lincoln Road ma e taxi ai fai tavale nei Lincoln Road ia o lo kavanga umana e tatou ai nga Samoa le nei foi tulangi o no mau tele tatou fata vale sau ia la sa vai nei ia mala mai ta numero ale sa ta vale mala mai tu mai mai ia o no fata lu le tanga venga ia le gan sa lo Samoa pa uio bae ngai fa la lo atu tu la ko tu mala unanga a one ngalo tasi go lua Lincoln Road pa sa ngai le la mo le tono ba volta tu mala unanga sirika ia a lo fa te atu lugia ia tu Samoa le yaso allo fatu la fa so ko to lu tiken o luia la so tama fa ftai sa ko polo bantu no fa fitai la bon ia manui telefo ila sound tama ia manui fo ila ia ngadwenga mafufuanga to le ia so me se fa ngol neva ia so lo fitela tu tanto fe lo estame luma so ifuia ma ia manuia so ifua ba manuia ia ole fitela ia ngia pizza pelenato ia mai le tanto ndangal city cars ina I Lincoln Road pe ona fai atu po na ua ta ua atu I se taimi o sol ile fesili nei o lea se me alofa mo te ona e tama fau ona o sau no atu ia le fetilenga iongia ile au nanga le city cars ia I se me alofa so soani atulungia mo oe ia le city cars I numero mo wele tanta unanga o iva lua tasi lima valu iva lua fitu ia pole after hours ole olo tasi o valu fitu lua fitu lua o valu tasi olo tasi o valu fitu lua fitu lua taimi lunga lawanti o leo wa luas full family minuto wate inele tu la tolu Yoi, tu fa talo fatu le Radio Samoa I lo pa iman malu tanto atu yoi Samoa malu lavro sai malu fo ilinga lu le nei fo yaso ia lo luas 5 minuto per le tu line tolu e fa talo fatu ia le tmaya viane le ala anda se mina I ranui malu lavro sai malu fo ilinga lu le nei yaso
le tonu wa umana ta pena I leusu ya sa ngele se leusu ya Chanel se me alofa ya pose yo se te le se ta pena leusu ya Chanel yo mona sound to mali ni for weekend ya ai fa malu ant fo ia ila to fa se manu ya le fa malu se mele tanto por clame malu lavale nga lue male ono sa ya wutoi ele to imo uma foi leva yaso yo mo man to lo nga lue ya be sa nga lue ya be sa uni foi nga lue le yaso yo e la ngona la vela ma fa na wi na vela ai ma fa pe ya va tai wa tafa so fi nga lo li sa ko tantu te ma futa ile ne ya stofi ya ile ya ula antu le fa ngol le ya va yaso fa manu we ngol le tano si o dang bai ona piki le fana wa onga e nei matua ia ma avita foi ya wala vai le tu wai wa onga ile ria wala vai ku lo la i di sako pia se la i lu fu fai ku langa wa so mo ya la inventa tupi la inventa oi pia ka lo fai alo que vai ko di sako e le me quiero ngangi o le na ke ka wuru yinga ole fa moi o le Pacific Music Awards o le fa moi foi ya o fa ilonga o tanga te pesi Pacifica I nei le fa tau no po nani ya Samoa ya my mom le to Facebook look out for updates ya pe tanga in le to Facebook page ole al want to nisi on tanto updates I le tanto Pacific Music Awards le po nani ia minisi fo tanga te pesi Samoa tanga te pesi Pacifica ole a fa tel no le po nani ia I lanto fa ilunga lewa mau ole a maua ia le po nani le Pacific Music Awards asema ole so lo I disa to tele ni allo Samoa la mo fa ilunga le po nani e fiololo va fiololo le telo Samoa o tau sanga le vai antuni to tele o fa ilunga tele la vo fa ilunga o uma na mawe uma tele na mawe e Samoa alo mfana ulta to tulu aule tau sanga le nilo fa tau want to nominees po finalists for the Pacific Music Awards pe fiololo ia le fa numero o mfana ulta to tulu tele la vana o lo que tele no focus le au foi pesele le fa ilile le Shepherd's Rain wala ko pesius o ese foi le genre metal rock Mam ko kargi kala ko kargi pala ai e kargi kala lu va pelu ai pis ba ngai la ko pis venga de asiu fa ili Samoa sorry makau ki se tem bil tanto por club tanto lanto pis na lo te tan lo to ya asiu ma ko ma ngai o ningon pis man Samoa Olha? Manu Samoa. So, pese venga de la avanyo tulo. Le Manu Samoa malo fai. So. Bangai ka. Malo di avanyo tulo. Le vou que ele vai avanyo tulo. Mano so foi. Avanyo tulo umila wow. Oh, isa ako ni. Aku penga la vela ula wow se pa. Ya, se tem ilu man tanto por clame fa fonga tun mal tanto atu. Ya, inisi fo eu pespesenga ma fa vianga le Shepherd's Rain. Ai, onisi o se fa tai inga now. Ol ma fa na tanto atu le la ve finalist al Pacific Music Awards le po nani ya se mo. Mana, ole ngai le ka songa ke ngi ya. Wala ko inga fa ilonga yemo. Ingi fa ilonga ku pepe. Ya tu tele I lo tele fa ilonga tu. Fa ilonga tu. Awala menga ko ngai siri mo borga, ka ngai mo fa. Mo so ku. Se ulanga ngi sile. Se ulanga ngi sile silinga. Ai o tele level fa ilonga gospel music. The gospel music or music video awards. Ya po le video o alo pese. O le female artists. Album of the year. O le music video of the year. O fa ilonga na le ultima na tua o mai la tausang o fa ilonga le na man malo ya lu tanto tu ile tausang me vai tu na ya se mana ya lo winga la na we sa ni tanga in chil po ana ni ya lagi me makal pokona ole ya ol tauni ole taun
ai te tau na afale ono po tan fitu ia wa amatal tanto fa moi ia ai le afale ono Samoa o le awina tu tanto updates ia po disi foi video ia wa foi lo mai mo malo lango mai tanto fa moi le fa tau no po nani ma ia le foi se ia lu se foi so ngal ni ia ke ro ngoro on ngai isu oro on ngai oro ke ro fa radio Sam o ka usanga fo le la ku kai ngorse ka ke yo fa kan ka ma pesi vai o le gele la sunga vania jolo ya tono no sa ba ile fana wa onga mole programa ofisili matali ai mo o tau po tatou ye fia paka i lunga le mentau ole disability parking. Oui. Po le mobility parking for ile ka le wheelchair. Ile tala fia avatu mo o tau. I se taimi o iluma. O lona winga a foi o la wa mio 90 masani na e watu ele ai. Ia sa wa card foi ile. Ia watu e fa akama ngofo pe fa kinge ngofo I kongo la ka ba. Ye pe pakai foi la ka ba le lunga le mobility parking. Nga o sia ua lofa ya o isole ye le mea lofa le la avantu mo o ile masino o ke topa ai se ye se kan ya ona vantu anto le tanto tala le da ya ua foi le sila fia e tanto ye fia e paka se lunga o tanto pakana mo ilanto ya olo ye ngase tu ma o le tino le mea na lina na fausia va to ka pakanga e fa la kalaka I o le fikoko o se falo loa ye po se au nanga fa finga paka se lunga se pakane I se tai se vangara o tau te lo ilo o langa singa situ maule lo sunga se ia wa oi e ki nga e arwa ku voilele e makua le ofie ia la ka ba ala fa fio ia le o le ki ala le lima le fianga mana e fe ko le ia ma mana vonga luenga ia ma paka foi o la ta vale lunga nga paka wa le mele ye chole e sa le ia le mtanga luenga o le ma le mtanga luenga o fe malanga ma ila to ye nga se tu ma ia nga se tu ma o le tino o le mafu angale da ia wa le no fausia paka na mo ila to o ka ko ye malos me nga ile nga ilo onka kwa musua ya lu e fa la nga vo ia usa ko lu la nga ka paka vo fo kwa mo wala paka fie paka la alu paka nga ya mo le vo le mo le musua sa fa ia ai o ia ile tanto me alo fe tau tonu ia me lo fana mo tanto avita vali paka se ile mana vonga luenga ile fia nani e mangi ngako mana ia tele tonu na se manu e fo ima le tanto me alo fatamit le wa saunia mo le so tau e le so o le so la tau le wa sa e avantuno me alo fa e te ono manu malo se me alo fa mai le tanto for fake que finance line table time nei tau mai tanto tamaiti e tali tanto facili ile tanto por campo facili mentali e lango ina malo si ele fa fake que all finance delights. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iva tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iva tolu amo. Jamaiti. Dat was het mijn hele tijd voor de kleine facility Matali. Lang weer de malos die de van de kijk heel de Finance Delights. Ja, Finance Delights. Ja, zo is het een kijk het in mouw ile tijd voor de kijk was van nou kijk voor ponga. Zo is het mooi. Via tanga ile to Facebook page, maar ile to Instagram page. Olo jij kijk of wat mooi is ilunga na to Facebook page maar Instagram page PHINAS Delights PHINAS Delights ilunga na Facebook al Instagram of PHINAS.delights PHINAS.delights olulua tolu na fitu tasi tolu olua tolu na fitu tasi tolu le numero mo ile tanto fale fai keke ole Finas Delights.
Le lei tamaiti, o le tato fesili, mo le so. O le ale ngoa, o le wha moe moe, o tangata pepese Pasifika, o lea e wha tau nuu i le pō anani. O le ale ngoa, o le wha moe moe, a tangata pepese Pasifika, a tangata pepese o le Pasifika, o lea e wha tau nuu i le pō anani. Tolu fitu fitu tansi lima i vatolu, tolu fitu fitu tansi lima i vatolu, le tanto fasili nā tamaiti, o le ale ngoa, o le wha moe moe o tangata pese o le Pasifika, o le wha tau nuu i le pō anani. La umatala tu le tanto leina mo oe tamaiti, tolu fitu fitu tansi lima i vatolu. Tolu fitu fitu tansi lima i vatolu. Aia o le a tanto se antu i nisi foi o tanto fa fifianga. Ona tanto foi mai la wa foi fa wina o tanto por club of Silma Tali tamaiti o le ale ngoa o le fa moe moe o tangata pepesi ale Pasifika o lea e fa tau nuu i le pō ana nei. Ia o le tamaita ia tofanga meke ia ma le uso ia DJ Dave lea na fa fifiat moe ma le pesa vaingo ina kauvanga li. That don't smile. TJ Records. Come on. Vai me la saulina. Ali, ya. Hele umangi kala lumba. Di mai masifu. Bangali, limai kenye, limai pea, limai kama, limai pea, limai oi, limai whapea, i fofole saure vai langali, aleli, e la asmea. Limai uncle, limai auntie, limai mama, limai papa, limai oi, limai whapea, i fofole saure vai langali, aleli, e la asmea. Li anga ilunga, li ilalo mafa atofa. Awale pule oi lali, holo maka mai o daddy, mama mi. Li le kaya li le po, li le find my say hey ho, pule oi lali, ai sa oi vai vao. Limai kenye, limai pea, limai kama, limai pea, limai oi, limai whapea, li fofole sa oi vai langali, aleli, e la asmea. Limai uncle, limai auntie, limai mama, limai papa, limai oi, limai whapea, li fofole sa oi vai langali, aleli, e la asmea. Afaia ke makua o le aso me afai, o le kaka fie pe kau susu pobi, fe mai e ale pobi, se suki au, Tenye limai pea, limai kama, limai pea, limai oi, limai whapea, i fofole saure vai langali, aleli, e la asmea. Limai uncle, limai auntie, limai mama, limai papa, limai oi, limai whapea, i fofole saure vai langali, aleli, e la asmea.
malo, manuia mau faiva. Ola pule tonu fai so osatonu. What time am I now? Mai kisi, osa le tua ana. Sio fomalia mai leu so ya vanya te loa ma pesa fa ina tupulanga o a ana ya ina onto es full feature minute tale to live fan tamaiti yo e o le tanto por club ne official matali lango no gimano si fal fa keke o le Fina's Delight o le a tanto se anto le tanto por club me o le think a minute on tanto foi mai lea awa foi le tanto official lona lua o le tanto official lona lua e al tanto por reclame facile matali o alma fanau lango gen malo si fal fake el Fina's Delight leo to es full feature minute tale to la fa e a tamaiti uma lo tanto por reclame think a minute al want to tanto facile lona lua e a ilunga al tanto por reclame o facile matali. Just think a minute, it could change everything. Think a minute. A young woman named Sherry was telling about her childhood. Both her parents worked outside their home from the time she was a very young girl. Her mother was an actress and was only interested in her own career and selfish ambition, so she spent very little time with her kids. Even when she wasn't working, this mother was away from home socializing. Sherry and her brother were left alone every day, so they got into trouble at a very young age. Their parents finally divorced, and her dad remarried. Sherry was a teenager when she overdosed on drugs and almost died. The next day, her stepmother, who was a very loving and wise woman, said this to her: "Sherry, how long are you going to use your past as an excuse for your life now? You can continue hating yourself and blaming others for the way you are, or you can choose to change." Well, that teenage girl chose to change. After finishing her education, she started her own business, and now she travels across her nation as a public speaker to teenage kids, talking to them about their life choices. One person said, "Little people with little hearts live their life in little ruts, refusing to change anything in their little world. So when things are not the way we think they should be, we have two choices. We can keep complaining about them or start changing them." A wise man said, "Stop complaining about what you have allowed." Kind of like the old saying, put up or shut up. In other words, either do something to help change and improve the situation, or stop complaining about it. We can light a candle or curse the darkness. God is just waiting for you to ask for His help to change your dark situation. But Jesus Christ can't help you until you ask Him to take charge of your life every day. If you keep shutting out His light and love, then your life will just stay as it is. Remember, if things don't change, they'll stay the same. It's your choice. Just think a minute. If you'd like a free CD...
Sio foma lia le afai pese o le Hallelujah Worship Team. Ia malevi o le li o penguina Yesu e sili oe. Whaataulunga tui le Dance Port Klame o le Think a Minutes to a mau se si whaupoponga i le aso antao i le taimi maasani e taimi lunga ruati o le ua tui valu minute tale tu la e wha tale whawhafonga tui le malu le tātua atunu ia ma se si i se si whaupoponga ia i tale vai whanua ma telefou ia i le ngangana Samoa mai au se tali o saunia ma tapinina e le whalatua ia Miriama Lalatoa Pomari. Ia le leita maiti o le tātou fisili lona lua. Fisili lona lua. E umalole tātou tala noa mea o vai tau. Tātou tala noa mea o season 12 te vai tu whawhama la mata maiti mātua i te mua. Li, kuiki timu. Ma ulo iloa li i ao leo tolo le mumi. O le manto i mamafa lavo timu. E pei ona yeile riponti o le tala le tau. So, o le fisila isa ako. E umaloa le winter. So o lea. O lea le vaita, o lea le season e so o mai le winter. Pea uma le winter. Tolu fitu tasi lima iwa tolu fitu tasi lima iwa tolu le wile tanto walau. Talofa walau? Talofa. O ile e song noa? Makari. Na ne me kari? Ioi. Talofa me kari wa mai ui? Mai. Lele. Ia. O na e angana ne ia me kari? Ioi. Ia, e mele a ngone ia so maker. Manaya. Ia, manaya. O tu men fele a ngone ia maker. Sa aile lunch. Aile lunch, ia. Mata alo. Ia le lei. E ala lei tele me curry le tanto fisili. E uma lole winter o le ane season e so o tu. Spring. Olea, me curry? Spring. E mo ilang ta? Ioi. Le lei tele me curry tulo so fa tato se I me curry fa fa tai lava de vili mai. Alo fa tele atu man real nei aso. Fa so I fui. Ia, talo fa vrau. Hello. Talo fa hello. Hello. What's your name? Joanna. Joanna? Junie Waina. Ia, wa mai o Junie Waina? Manuia. Ia, manuia le lei. Na ea aunga ne ia Junie Waina? Ioi. Ia, ea me le aunga ne ia so? Manuia le lei. O le tanto fisili? E uma lole season o le winter, o le hale season e so on toa ia Junie Waina? Spring. E mo ilang tala? Ioi. Le lei tele tulo so fa tanto se Junie Waina fa vitai la vale fa so tai mai. Alo fanj manuel ne ia so? Ia, fa se fua. Ia le lei tamaiti. Ia o tele tono le tawalunga na le tanto Port Club. O le tanto wala muli fui na le tanto Port Club o officially matali. Lango ina malo sili fa keke o le Finas Delights. Le watu e 5 minute tale tula e fa iwe tale fa fonga tun malu tanto atunu e sis foi fa poponga. Ia itale vai fanua le ngana Britain le ngana Samoa. Le ngana Samoa. Ia mai au Italia wa saumnia matapirina ele frito ya Miriama ala toa po Mari. Ia tamaiti fa tai tu I alma fa na una vili mai le aso ia fa pe foi mai aso fua a ona ngalo down le fa tau no ele tanto se I a faila na e vili mai le aso nei le aso fua na mai le aso la so tau anga va alu so fa tanto se e a tu e te ono man malo ai I se me alofa po se keke mai le tanto fa le fa keke o le Finas Delight e tamaiti so ia a ona ngalo tanto se ile aso tau Aule usuia puni o lea fa fifia tumo oe featuring Moni. Io e marpeso fanguina moe ile po masina ina uantoe fa minute tale tu la e fa. Back. My beautiful Alika, you make me complete. With the heaven
Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Talo falava tala mai Australia la Radio Samoa walau whaafunga mai i nei aso tofi. O tangata i pūlenga whaalauto i whale e se laulua spulu valua New South Wales o le awhaia lato palota mō lato whainga malo i le masina fau. O le official komisio whainga palota New South Wales o le awhatautai le palota le nei mo le se laulua spulu no ia pūlenga se i vanga na ai Liverpool ma Fairfield o le awhao ngā isi au onanga whai palota. O palota ia mō whaitu whaalauto i whale e ta i whātau sanga ma whaia i le sto na ino na lua o le masina o se tema. Nana winga, mo le tausanga nei o le aso se furu whao se tema, ai amata pre-polling i le aso fitu o le masina fau. Ese uma, ia le au whai o sui mo whai tu ese, mai au na le si tala mua mua le lola lo whai tu whato ama whaina e palota, peila whoi o na manino i whai ngā palota uma. O se tāwale a leo le isi tāwale e tolu iei tāwale wa a fia, i se whaalawe rungo le highway tele i New South Wales. Whae loa le fisosoani whaapawhawe na bala wane la tau le whaalawe le Hume Highway in Lansdowne i le tere tito le iwa le tāwana le la. Tongo whiti ai loa paramedics i la tau na manunua. Tāpuni ai mahala te tele e fisota iai i le highway au whaatino ngā ruenga la veai. Ai na poloka le awala i le tele o vaenga la latane i le no fuanga tupu ai le whaalawe. O lo whaawau le su enga lo whaataria fo i maseri poti mai leo ai reo tā ua pe yeisa so i fuana mau ai fōringa e na o nei tangata na manunua.
Mai Adelaide wa whaia se morianga o le tau pule Fasioti i se ri talavo se furu paru tau sanga le matua no se whalabilave na tupu I se whale rei tui mātua Adelaide. Whai mai reo po le te o leono le whewhena na whina maua tuaini ripoti o se bebesi. Sa maua tu iai le whale na nga iai se ri e tolu sul whātau sanga sa iai o na manuanga e fōringa na tatui e se tasi. A vena atu le na awhia le whanamai a e pu e reo le li e se furu walu tau sanga le matua mai Campbelltown ma mōria le tau pule Fasioti. Ta ua leo maasani ri e to ruoro o awhia le mata upu mai leo se whaalu lawe na te iwa tupu. Wha wauru suenga a wa te ena le tatara I tua le se furu walu tau sanga le tūra I le whaamsinonga I le awa uri o le so I Adelaide. O loo tāra leo moni se sira fia ni whamtaranga I whaatitau le mariwa se tina mai Queensilani. O le tina e swafa I a Wendy Hansen na mawala na tinu mariu pe ama le balu se lawana 10 kilomita mai lona whale e na mawa I New South Wales le amatanga o le tausanga nei. Whamai o le tina e ono sutol tausanga se grandmother sa muri wa ai o tala sana tupe me le ATM I le whaitua Monto I Queensilani le Salusu River o Februari. Na riputi ai oro tausa idea mai le toi fo ene lawe na ainga ai le masino union tausanga nei lava na mawai se vaenga o le tino se tasi o mariu se ituro I se tonga vau na mu I le whaitua Coffs Harbour ma whaamauri ai e leo o le tina lea o Wendy o mariu. Ni rawa tāsanga ai rau sue I nisi ono sira pia ni whamtananga ni matau plenei I a whaapso taiwa veane leo. Wa whengai nere li ta alo la Trail Mitchell mani sa mai le NRL whape foi malana kalapu South Sydney Rabbitohs ono le matau po whatatau I le pautalanu pae na wangingai le mau whamtaranga I di poti upeng ta whaerangi ina wairoa atu I se ata o Mitchell lo punoa nga I rungo se laulau o lo iroa atu ai le substance le alanu pae au yeire li ta alo I sana malanga I double taluai nei. O ia tari ina se whaasaranga manisi o sa mai le NRL, malana kalapu, ma o ia ta ua le ripoti le 7 News, le a whaaru na taimi e awa iei se porkalame mo le tau singa le rei o le soifua o le tangata o le Wellbeing Program, e tasi le ta alonga o le ale ta aloai, ma le sara tupe rua suru wafe, a maise o le mana umio na awai se porkalame e fesosoani mo ia, ma ia whaia sessions ta wa o onga o le a whaatura ngane le NRL. O le whaasaranga mai rana kalapu le Rabbitohs e se la wafe. Tala ia Radio Samoa, mai Australia mo fo I se si whapoponga tai au, manuia ngā ruenga o whenga iai, whasoi fuia. O le dawa e whafonga I se whapoponga o tala I vai whanua mai au se tali e le rivanga o le whiawhi whonga I rātu ma tāpereinda e le whantua I Miriama la la toha po Maria mo si whapoponga le so a te au pa tātu o lia le lofa malanga le lei o le tāpa au sili lunga tali e le so tainga ma le whantua I lilo maiava maina vai Tautua mai lo tātu o taro awale lo po yali o lo topa ia ma lo o tonga malu wha malu mai winga o le tau e manu kau nei I le mana vai o ngā luenga ni sina o mana vai le July wha a vei o le lima o e a wiki sola vei o le la susuluma sulumiai na yo folinga ata sineleva ai o te taua tuile sunei ave o e fai mose suine o ngana tunei sunga ilo la lele e o fai o manga sala o se ave nga ua mama ila ta ua mafutanga ilo tanga taipe ni e tele ne te mane e se o ile pele le papaina o e o la umasi ufo ya so fai so sungai au mai ya lo to ile fo ile poto o e o la umasi ufo ya so fai so se uana na ia ile to la u ile tu sape fale o Yo sé tú, fai jana materia. Bella ngona pe fatu
se umali maya oyo la umani lo ma amora oyo wa umai yo ulangona leito foto fongo manemo fa auto songa luloto yo mana o to te fire mo it's to be fine ta if I go fina o yo oh la umasiofo ya so fai so sungai au maya yelo loto letio fo ile poto oh la umasiofo ya so fai so se uana na uia ile loto lau ile tu sape fale lo masiofo lo masiofo lo fale na ua e matino le fifa ya ma uso le ne ya lo fasa awina mailunga oyo la wangel le te fa alua Baby, it's a baya tu wana ola valmasio fa el belero sio ne yanga ole masina ole fetu susulu manaya ole kitara malio oe of the fatu saina o se vai malu o sa wai tu fantasita wa ia yesu bebe se fifia o angelu awable lo fa uamo personality alone light up the room just one kiss alone that make me go boom oh la umasiofo ya so fai so sungai au maya yelo loto etio fo ile poto oh la umasiofo ya so fai so se uana na uia ile loto lau ile tu sape fale lo masiofo lo fale na ua e matino le fifa ya ma uso le ne ya lo fasa awina mailunga oyo la wangelu le te fa aluaina Taraflava o David Tua le nei o e whaafunga mai pē le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le neaso Safua matala e o la bea o ai o mato ni anganga Lola lele mauanga e malanga ngu ese na uma futana ele mafai ona ngalo itanga tala utele talo fale ngalo ele pele ole rosa oi e ola tutasi e susulubea imatana o folinga e tu ma pele ma fai ele timu na tafisea o awanga tausa afia lo wala fa tuia la me paese suluvea le ai sena te avesea ua umoto ua nuti momoya ine ole loto fa amamalu ole tua poto oe belele amanga loi matole alopa e maringele mafae upuna fa amatanga ete uma upea oile amanga Ole rosa oi e ola tutasi e susulubea imatana o folinga e tu ma pele ma fai ele timu na tafisea o awanga tausa afia lo wala fa tuia Lola me paese sulubea I said not to have it. Oh, na 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 na. Ole rosa que uma lucio loco. Ole rosa que uma lucio loco. Ole rosa sa o swing. Ole
rosa que uma luisi o loco ole rosa que uma luisi o loco ole la na momo oai e masina que uma luisi o loco ole rosa oi e ole tutasi e susulubea i matan o folinga e tu ma belle ma fai le timu na tafi sea wanga tausa afia lo wala fa tunia la me paese suluvea 25 on the beat le ai sena te avese ole rosa oi e ola tutasi e susulubea i matan o folinga e tu ma belle ma fai le timu na tafi sea wanga tausa afia lo wala fa tunia Right Production la me paese suluvea le ai sena te avese Taulia se tufa ngau so malo Oi Samoa Oi Samoa Oi Samoa Oi Samoa e pea ea sa ufa a fofo ngai to a fia malie isi o uitula ua e masani ile aini usami Sangsia fo ila ulu se va a ianga Olo uanga se to Olo upale uale so Ua matusi ala ufa asalo Ele fai so ulo to ae aloita ile fa alongo Auewe tali So hia ete fa alono Olo ualu falenda dia ua eloa Tasilua tonu fale alofa Aeliva ila utautama Ua lavea io umama Mau utotonga Sau io tau Ta eva le i o Peta tenu nofo Ile malie o si o loto Awale i eto ema Salo fuma Pe ete tali tonu pe ata sola i maunga Pe ete tali tonu pe ata sola i maunga I'm Annie Pulitiratua and you're with Radio Samoa 1593 AM. South Lava, this is Ali Low Titi and you're listening to Radio Samoa. Taslima Ivatonu Amo.
tanga vai wala wiloa awa o e le toa e manu ya Samoa le lupe na fofoi vai noi a i le tanga manisisina arofa dine matama o le lupe uiba me le se amale au aluma suifa solo o si au ula I say pese atu teine o salani malo fisula Malio pa Pinanti Williams le dei fo I vai ngole fiafi ina ulus fultasi minuto bute ni len July faulo tani belle tanto filo inga mala fionga ya lilo mayava mai na vai wa fo ile tanglongo ole pa ia mala manual tanto tudo elenga tinde New Zealand Australia ma so sen tudo lala I melo tupu mel at tupu bisi vo vai ngolo tu la mai Samoa ile fai ungo le dei vai yes ai malo le ono sai malo le tangwan tai tu ngal wenga pe ona pa ti el pa yamal malo le tanto tudo ja ola so ku ko ngi fi ola so fo so to fiala tu e tu le fai ngolo vai yes la so anta ya sko hai fu ya santo na pa ngungwa ye masinga ko Samoa la upele abo fe
se o tau ta mama tina matutua wa o jo whailua mau mai pēr ki o laula au whaarongolongo i le Radio Samoa tasilima i vatolu a mo. Ia e whātutu atu so o manatu.
Singfongamali o le rubber band mai Samoa ma mauto tasi asuau tasi whatungu tuaina le puliala vaa pe o le toe langi le mai le whaili le rubber band i le divainga o le fiafido o toe lus fulufa bidu tauna tale o le tula e lima tale lima o na udan tula o se whapoponga o tātou tala i vai whanua o le rifo i fiafi wala wale long puyeli o lo tōpa ia malo o tō mamalu Whamalo nuantu ia o le ana tali ala tātou whilo inga i le so ma le whianga ia lilo ma iawa mai na vai ia bi tai ia le i maua lava le tātou so ta inga i le riva ainga le whiawhi a maratu le tātou polokalame o le tātou pāpā aviloa o le whi mai ia se whaamtalanga i lunga o le New Zealand Herald tele whainga malanga o lo whapea leo na tāwhia ia pe cancel i tonu o le mua i Wellington e pe o na tonu wantu ia whaintitili misele tau whatau savili e pe o na tā ua mai i le so o pito nuu i le tui si sifo New Zealand antoa o tona lea la amatua i whaalongoina ia le malo si o le savili e le ngantai lea o le palasi mai o timunga ia antoa i fo i male pāpā o whaintitili i le awhia whine yanga i antu i le poana nei o le lapta ingana e pe ona tu i le mai ele matanga weng o ye le vainga o le vai tau ia mo lo si le fia stimio da abudan tu leo tanto tala le tau ia wala valo si le fia eva mi o le so se fulu ma le lima ia whainga malanga na fuafua le tu ua ia le lau moi Wellington ia o le lai whai mai ia ua tau fia whainga malanga na se ia iai se taimi Timunga mamafa ma savili o la whapelea o na fiai au kilani i se taimi la fiafideinlanga i antu le poana nei ioe whamaia le tala le vaenga le pe o na awina mai ia e sau maalia ioe longo winga whai o nei te mafuta mui le nei vaenga le fiaf ia le taimi o na plasi e timunga il topi turunga e misi lava au kilani si sifo e pe afua le le whaamtalanga le pe ona tu i le mai e le ofisa o le va ai tau stasina vaenga e te tanguna e si le fia le ring taimi o le asu e le i mana vaenga lue ngā nisi mantua le no whia tuana leila o le te o le lima avantu e le tātou tala ia mo i lantou i e fia i lunga e paka i paka fo i e mo i lantou e ia ngase tu mau o le tino ia anto ai male mafu fang po le mobility parking ioi o lea ua sa uni le malo anto ai ma councils i to tonu New Zealand e avantu lau mea lofa a wafoi ia lofa o ngā se ina o e le tangata e le aisau card ioi ia mantua o le na matala roi fo i malasunga le li santini le vason se imvaya today tu sa lava pe te ngase a le aisau card o lono winga e le mawhaina e pakai ina Ioi, tu sa po le alau fina, e te tauna iei se wha maoninga, o oe, e iei au ngase. Tu mau, ia mo i tātou i fia pakai ina, ia se i, mai antu le tātou wha tunga le ama nisi o tātou wha salalanga wha business. Ia ona vatu rola ia leo le mea no whala wa folo mai. Mo tātou, o le fia pakai runga inga. Ioi, usai mauar kako mea lofu. Ele i whaia le kirisimasi o le ring tausa. Tau
Australia le Dr. Rome Band le divang o le fiafi male fatunga la waki o le to ina uanto i se fulu 5 minuto ntano le tulai 5 tala i vai fanua le tutua le radio Samoa. Isilia mal se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talo whawaucha mō whaatanga alu a inga. Ele ato alawa se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talo whawaucha e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai isa o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talo whawaucha mō lo a inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga wala o mai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. I feel lower so sad. Omega Ka, the knowing Omega Ka, Sabaleta Mofi, Omega Ka, Fili my loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Capitis Drive i Manukau, po le telefoni oiva lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai manu kaune Omega Ka Umalole keisile Omega Ka. O iaia wanoa ele aise tutongi Moso isu enga ol kane sa ol tau fali Mo ila atou ua ono sifulu Ile fitu faa tau sanga ol soifua Eta ilua tau sanga malafo atu ila upusa meli le pusa Olo o iai vaenga i faatino aile nei siaki E vaingo fiele siaki Ma e te fai ala vai oi ilo maota Ole nei siaki E mawhai ona wawe i loa ai le kānesa o le tau fale. Ao e le ia afia i ona aunga. A mawaloa lau pusa e whai ai lau siaki. Whai loa, e ono la vea i ai lau soifua. Mō nisi fautuanga, tala noa atu i lau fōmai. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. Eyo ya na sifuru tonu minuto ntale le tunai 5 fa malo antu ya Lea ma Mikaeli Schuster. Le mafuto mai le divang o le fil tanto tua le uso ya tiano ya ma no la vale on sa ile il bena inta o le alu enga lue mele malo ya ono lo fia o fue le nantu langa lele o esa ya ole alu want to tato manutua o le na o fietu ise taimi o sol o le wa ile fa ilonga mo tato le fie paka se ilunga mobility parking po o paka ta vale ila to ia ngase o le tino tu mau o le la fa mai ile tanto tala le ua sa no mai le minister le Louise Upston fa before ia le minister ya Simeon Brown o le wala to fa ilo mai ile ana vata le malo o le amatua i lango languinai ia le si tia ilunga o le tau o le sala. A le tangata mpe a maua mawha maonia. O nai te paka se ilunga o le mobility parking. Whamaina suia ia le tau. O le nei a whaasalanga. Ia, nangata mai lava i le tausanga e lua afe ma le wha. Ioi, o ka se leva. Ia, e nofo mai mawhauwhau iai. Tō tele ilanto o le mo mia sa o lava. Ia lea pākanga. Ioi, awai leo wha mui ila tau inistangata. Ioi, whaia lan tau wha tunga. Ia pe ioi, whaia lan tau mata upu ilea so malea fu iaso. O le mafua angala rai alaina mo mia le pakalela talata le whaitoto au so se au. Nanga pita. Ia ua whaiso o mawhaiso. Ia le soli tu la fono lea. O le pakai o le tangata. O le matua a to le lei. Le malo si o le tino. Male mafu fau. O le ala ua whailoa mai ai ila so. Mai le masina o ke topa i le tausanga nei. O le whaasalanga o le tangata e toi mauantu o paka se i lunga o nei ka paka. O le asitia mai le se lau 5 tala. A ngai i le fitu se lau 5 tala. Ioi, o le na. Mai le se lau 5 tala le i le taimlunei. E pi e whaale ango foi le i tanto. Ai a parola o ele meka o le fitu se lau 5 tala. E te whaalonga antu fui lele pe wa tau mau antu ai malau manawa. E a tonu talo sia. E le toi whaia i tangata le namea. O le paka se. I ka paka ia mo i lanto. O le ia i ngase tu mau o le tino. O le e whaanto i tanto. I le tau mawhainga e pe o le tau mawhaia ia au se talia.
Ia maisi fo ia tunu o le laulang e pe ono ta ua I se temi o sola. Na ngata le si tanga o neisala. I le tausanga e lua afe ma le wha. O lona wi, ua lua se fulu tausanga. E le I toi ai lawa si tanga. A o le mane ia fu ila le o le mele. A wa o le amaua I maoe. Le te paka se si eina, ma po loka I fua. Lewa no e wan tu I la touia. O lo I ai ngase tu mau. O le tino. Ua whaalia e nisi o whaala potpotonga I lantou nei e iai ia ngase tu mau o le tino. Lo lantou langolongo ina malosi. O le nei manatu e peo na whaalia e le Minister o Whemaranga I ngā New Zealand. Ile. So, ya, ma o le awha peleo na wha malosia I pito nuu uma o New Zealand. Yoe, o le wha mai I, o le awha peleo na soson yantu ia le matanga alwenga o le matanga alwenga o Whemaranga inga. I pulenga nuu teitas ina ia wha malosia ia ma ia wha tumawina ia le si tangana mai I le masina o ke topa. Ea, e se kia pali. Ea na, e le leilanga. Se I kau ko wai, lano le mele ka o le paka se. Ea, e ei maisi vaenga e tutau ona suia. Ia pe tutu I lunga o lantou sanga. Ia e kako karangwa existing. A mai alfantunga mai e tunai matia junior vailu. Ora awina tule le lisi le banu Samoa o le watau li maina o lo talia le lisi ale or peleki e koi ki kia fa ai lo mai That she won't come back to stay. That she only comes to pick up her clothes. She wrote, I must not cry. That her love for me has died. Now she found somebody else, I suppose. Baby blue.
Raymond C. Junior Van Lua, malapese ya Baby Blue. Yo, ele lopo le pali blue le pese nga yele ali. Wala wanto e famara video John Talo le July lima ele ya fia la Sotofi. Tanto yo ele tu sifo au kilan. Ya atono donala pa o tu le malo sur le savili. Ya anto ai fo I maletimu I se taimi le o toi mama. Ja, ai toi fa tala van tu le vango le fia fila mai mo mala fa funga. Ja, ai Michelle va ila to lo fia ngai pe manga wenga ma lo nga lo ba lo ta fa. Il ri foi taimi le fia. E lo po wa lu ja ko. Ui, ma lo ri tu fu ri ja. Soli. Hey. Ah, lo ri van ye tolo. Man, so le speciale le sono. So va lo come poli blu ngevi. Ah? Ko ia ufio so poli blu ki Qua in tala va le menga wa ya. Intersection. O le wa ka mo me wo mama ko kala ngol sala le la va sala ila to. Ole apaka se ele ka ko ka apaka foi le mobility parking ia pe an ku se fa punga fengofi ole paka ngai ke lo le nga sama ko I male ka le wheelchair le no man fa ma to tala male tu te le ole me alo fa so le ko ma ole te le ole fa lo me ole te mine olea e se lau limas futa la lau sala. Pe a loka lau ta'avale. Ia pe mawai lau ta'avale pakase. Te minei. Nga o mai ia le masina au le lei o le tausanga nei. Le masina o ki topa. Hei. Sawa mal se lau limas fulu. Fitu se lau limas fulu. Yo. Awoi. Makua mangai ia o le makua. Yo. Atonu e leko e pakase si. Ai tu levano. Ya ilan tu ye mana onga ho ile le tu ma wo le tino ya ole na se mon ai mo ta tu ye o lai loi o a fa united sila fia ye yo ye so nga se tu mau po o e te sila fia ye se sila to aingal o ye nga se tu mau al mere fa lo pe mita e ma fa ona e pakaita I ka pakan mo al watu sala ona e a tota ma ile ele fia ia ona da wala tu sala e alu e failo complain e mai ia langa le mawale o le nga singa se utina matua nei o le nga singa se tanga telu ma ele ai mas me fa pe ngai happen yo pe ke fa mai nga singa se ai pe nga singa se foi pe mita ale ai se ka koka ale se ka ko pe panga ya no go winga ko ni la usan ka ko ile ai es fina ele vo se fa nga vo le fa mai mali no se va nga ka nga lu ko ile le fa ma pa o no kwa ya oska ka foi le makwa lo fa ya ya mana tu ole wa fia tu sa fa mai a company e a foi e avianta vale po towing company sa o foi si le vai le ko ke le se la ko coupe mal ya o tong ta so I fo ya ka ula le fiku se la lima sfuta ai nga o le milion ya la ko ya rula pa kai runga ya ko ya la nga o me ko to parisa so la ko mai ka ulia ka pa kai ma sanga pa ka si nga ya o le ngafela ko o le la u dan tu ya li shol manjamo ya pitayen ya o le wo o me ko mi o dan tu telefon o lo no wi ya se u man kula kala fu ya o na dan tu nga ya tu le isi polkala ya ona taliu mai ila ile ya awina tulo man le tanto lisile o le manjamo ya talia ya le tonu mai o le lisi ale o le pelekile le ta alo ile va vea le sa male spring box sa foi mai wala nga faile ka longa le kaimile fa mai e faia sile anga o nga ka piko una afrika isot mo man tuol ta longa le la faile ale tele ale ya o ka ko fa ka li foi le manga ya le po le maka le il ta no fa me le piko ngule la fa ka e fa ya si le ngo ka longo wi o la ya fa ile le nga fa mi mo kwa fa le ko nga ka pe apong sa piko ngule ko fa longo ri sa mo ri so le piko ngule fa mai e ri la wa nga o le ringo pitun un e si maka e ko ngi fo ko pe ka o fo e fi ka subscription fiku se la ri mo
In this update, the police minister's praising officers in Christchurch after a sting operations led to the arrest of every patched Comanchero in the Christchurch chapter. Millions of dollars of illicit drugs were seized. Mark Mitchell's criticised Labour for blocking a parliamentary motion to congratulate police on the achievement. Nevertheless, Mitchell still addressed Operation Avon at question time today. And I want to acknowledge and thank those staff for the work they have done to rid Christchurch of the misery and violence that gang peddles. Auckland police searching for a boatie missing on Manukau Harbour since Tuesday have found a body. He was one of two on a boat that sank near Pukitutu Island and the other swam to shore. Police divers recovered the body after it was spotted near the island by helicopter. Formal identification will now be carried out and inquiries into the accident continue. Long-term support to help thousands of Kiwis manage their type 1 diabetes. Pharmac will fund continuous glucose monitors, insulin pumps and insulin pump consumables from October. Pharmaceutical Managing Manager Adrian Martin says this is the first time the monitors have been funded. We estimate that around 12,000 people will access CGMs in the first year of funding and that number will rise to about 18,000 after 5 years. The Minister in charge of disability issues says a harsher approach to fining people taking advantage of disabled car parks will deter selfish behaviour. From October, the penalty for abusing mobility parking increases from $150 to $750. Louise Upston says a significant lift will stop people taking parks away from those who need them. So we've gone pretty hard and high, which sends a very strong signal that arrogant, selfish Kiwis who don't need an accessible park shouldn't be parking there. And that's your update. In this update to sport, the All Black side to face the Springboks has been named with two starting changes from the win over Argentina. Rugby editor Elliot Smith reports. Former captain Sam Cane starts his first test since last year's World Cup final, a match in which he was sent off against the same opposition. Dalton Papali'i is carrying a thumb injury with Cane elevated from the bench and Samipeni Finau replacing him on the pine for impact. Elsewhere, Scott Barrett returns as captain from the thumb injury that's kept him out for the past two matches, pushing the impressive Sam Darry back to the reserves. In Johannesburg with the All Blacks, Elliot Smith. A-League football clubs the Phoenix and Auckland FC toyed with the idea of playing a pre-season friendly. And Coco Gauff is reminiscing on one of her appearances in Auckland after her second round victory at the US Tennis Open. And that's sport. O mawhai an awina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Marcelau fitu whawha lua fitu. Ioe, ia nau whaafunga tunumaru tātua tunu. Ses fo ia whapuponga I tala I vai whanua I le ngana Peritania ma tala I talonga a o swainga nei o se reporti o le tau. Ia mailo ofisa wa ai tau I nei au kilani. O le awhiawhi o le male poa na nei mailo reporti o le a iei tibunga mamafa. Ia e ono iei ma ti wila mawhai tili. Tere lava le tui sifo au kilani. Ia o sa wile angi malosi mele tui ma tui sifo inisi o taimi. Se fulu iwa ti kiri le vela marunga na soa le malu le pona nei. E se fulu tasi ti kiri ma engoto la ile toe tasi le minute. E toe tali I tula ono la fiafi ana nei. Le aso taeo, ia le aso tolus fulu on kuso I telefoi ona o le aso taeo. Vave awa taeo, e langi lei ile taeo si o antu le au holi fa pe fumi la fiafi ana taeo. Ia ma sa wile angi mele tui si sifo. Se fulu fitu ti kiri, ia le vela marunga la aso taeo le malu le po. E se fulu ti kiri, ia ma e oso la ile toe se fulu ona minute. E toe tali tula fitu vave awa taeo. Whaatalo whatu I ainga mawolo whaatasi milongo le tātu pora kalame le nei vaenga o le fiafi malo lava le tawa tai malo fo ilo sa iman ngā lului ia ile nei fo ia sos vaenga nei se reporti o le tau ia melo fisa va ai tau I nai Samoa winga o le tau o au o sevili o le toa o loa sevili mai saunte I sa sae ia o lo o fitia I Samoa mai au mai a au manai timu e a fia ila tunu I nisi o taimi po na nei le tātu atunu e le winga le tau se ia vanga nā I nai timu ia inisi fo I vaenga ina I Samoa. Temi nei Samoa le o 5 minuti petene le tulai ono la fiafi le o 5 minuti petene le tulai 5 o la fiafi nei Aotearoa o se vaenga na o se reporti o le tala le tau mailo fisa vai tau I nei au kilani mana I Samoa.
Wa loa le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha ai puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewelawe. Ai muisa le toi fui ato wha nau I le aonga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau tau sanga online. Ai tasi le tula e whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Ya, 5 minutos metene le July 5 o se vainga nei o se reporti o le o ala tele lo ala le Radio Samoa se fulu 5 iwatolu amo. Pera masani ai to amante State Highway 1. Ya, mantua ipisi lava lo malang mane saute si o tuli tui ma tui North Shore Albany. Le tu lama iwa minute le umio lo whenga malanga. Lo tu malanga mai nai ma tui nei saute le State Highway 1 level nei. Le tu lama se fulu ono minute le umio lo whenga malanga. State Highway 20 po le luas fulu. Lo anga ima nei sifo se o tuli tu inei saute se o tuli tu sifo. Ia ile State Highway 20 le tu lama 2 minute le umio lo whenga malanga. Ia fast fumo le 1 minute lo tu malanga mai nai sifo inei I saute. State Highway 16 po le fumo le 1. Ia lo malanga mai nai sifo I Helensville. Se ia o mai nei I le city e fast fumo le 5 minute le umio lo whenga malanga. Ia o le city anga ile nai Helensville. Ia o le tula le umio lo whenga malanga. Fai le mula usa Samoa malu lava le tau a taima lo nusai nei fu iaso svenga nas reporti o ala tele lo ala leo Radio Samoa se fulu 5 iwatolu amo. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ja, ole taimi ole wa fitu minuto te ni link July 5 le rivaing ole fiafile o dan tu tanto musika ma fa fianga fo I mole mana vonga wenga ole lisine ele manu Samoa le wa Saudi tu e fai ia lana ta longa ele fiafia ta o ile malai ole api pa male amalo siele ikale tahi mai tonga le le Isaac le la wa maka kui le numero tasi le li o aki se yuli o le numero lua sama malolo numero tolu ti e tui manga numero fa le li o Benjamin Pentaya ne 5 Samuel Slade o le kapteni numero 1 le li o Theo McFarlane o le numero fitu o Isaiah Mua ai ono ma le numero valu o le li o Jacopo Petelo Mapu. Malo vitaya si manu le tantu numero iva ia o le lia Melani Mantavau. Ia numerous fulu o Alai D'Angelo le Willa. Numerous fumo le tasi o le uso ia Tomasi Alosio. Numerous fumo le lua Alapati le Yua. Numerous fumo le tolu Stacy Ili. Numerous fumo le fa ia o Tuna Tuitama. Ia ma le tantu fulpeki po le numerous fulu 5 ia o Afa Mo Leli. Mo tantu fa leo Simon. Ia fa leo tula I mai teru to lai. Le gantai leo Andrew Tuwala, Brooke to Malantai, o Michael Curry, Jonah Mou, Danny Tustella, o Rodney Yona, ia ma le sunga ia la Lomilo. Ele lisi le manu Samoa tu ina mai ele ma sisi fo ele ita anu mo o lo winga wa mai ata anu mo ele ta anu mo fiti ni si o alo le tru ila to le foto ala to la e ina li isako mo le temi mo le jersey ele manu Samoa lo winga o le to tele le fa lua ia ma le fa tele le wa ia ile temi dei. Ja, ole son na firi sa fa pele ona fa tonu winai ia le se tasi vainga o le selautu sanga o le lakapia Samoa. Ja, le lan mo ma winai le to tele o tama tuai ale manu Samoa le Samoa i o lan tu pulo ia po le cap. Ja, wa mai alam tu tua ia o lo winga wa eli taia mai ta longa o le pi wa mai afu i lam tu tua I tu tonu o le malai mo le manu Samoa. Ia va ia le to telo I lan tu le na awe tu ia na fili Isaac. I tua o le monto le malopo I dai le Friendship Park. Wa o le Friendship Park ri Isaac. Le. Fa fe kai. O le menga wa umienga le paka o lo le o ia. O uia nga kai farisa ko o fali farisa fali. Ko se le o le Friendship Park le ki alui o karingat. Ia le na ai. O
o le tūlanga nā pi o nei eile fia nafi nā i le Friendship Park. Ia le na whatonu wina i le wha moi. O loo i fia foi, o loo tu uala tātou malo e le tumatai pālemia, le fionga ia fia me nā umi mutaaf. O na whuntanga tai ia le Pasifika le pio na whatonu wina i le timidei. Ia pi tai la o le na tai ia le tātou wha moi le asona nafi. E le fionga le sui pālemia, le fionga le saoli ia antuala Josefo Bonifacio. Ya ma sa fa pele ona awe to le to tele to mtua ia le ban Samoa li isa ya oni si fo i sa fa pele ona awe ya tu ya ola tu tau ainga ya ona ola ele ma fa ona tu ua New Zealand ya Australia mai si tu no la lang ola fa pele ona nga lu ai le ni vai tak ya mo kwa ma ngi ke fo ile fa mo mo ya o nga ro ve o ile le nga lu e fa malu su ya ola wo mo no fa tu la pisa mo fa frame fale lei se ia won wakuski frame le o vania jolo le special ele lo ele vania jolo ala capi wala var special ale vania jolo ala capi yo wala var pesi sao nga mo sa mo manu mo fine o se upu o se kango spola capi ai dai nga pa le me bango ma ko I fa le ko ngoia ya me fenga wenga ri vania jolo música mo le mana vonga wenga mangoia ri fa mo ana ni ko ya Samoa man we tele ne via fi tanto frilo ila so tapia ulia alo fitela to so fu ya mai won ago ia ba en me ai fu
vangali. Limai kinye, limai pea, limai kama, limai pea, limai oi, limai whapea, I fofole sa ule vai langali, aleli, aleli, la asmea. Limai uncle, limai auntie, limai mama, limai papa, limai oi, limai whapea, I fofole sa ule vai langali, aleli, aleli, la asmea. Li anga ilunga, li ilalo mafaatofa. Awale pupule pule oi lali, holo maka maka mai o daddy, mama me. Li le kai au li le po, li le fai mai say hey ho, pule oi lali, ai sa oi pai bao. Li mai kenye, li mai pea, li mai kama, li mai pea, li mai oi, li mai whapea, li fofole sa oi vai langali, aleli, aleli, la asmea. Li mai uncle, li mai auntie, li mai mama, li mai papa, li mai oi, li mai whapea, li fofole sa oi vai langali, aleli, aleli, la asmea. Avaya ke makua ole aso me afai, ole kaka fie pe kau susu pobi, fe mai e ale pobi, se sukiau. Mai tinge li mai pea, li mai kama, li mai pea, li mai oi, li mai whapea, I fofole sa ole vai langali, aleli, aleli, la asmea. Li mai uncle, li mai auntie, li mai mama, li mai papa, li mai oi, li mai whapea, li fofole sa ole vai langali, aleli, aleli, la asmea.
give all the sweetest one me or mine. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They put dogs, found in dogs, the ways is buzzing. Again, folk come deceive all by the dozen. Dressed in style, they go up wild, me or mine. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight, I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for a jar, and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Settle down, far from town, get him a beer. And he'll catch all the fish in the bayou. Swap his moms, pipe on what you need. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight, I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for a jar, and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight, I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for a jar, and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight, I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for a jar, and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou.
lala Ujele toi mana Uje sau mama Au sulu sulu mai Loi matau le tangi Awa ujele toi Ya ile ni la lula I find my name You love me today I find my name You love me today Apai o te fatali O te fia I lo pea sautali O te nofo ai male fifia Se aso ai faatasia O te le toi mana o se yo o se aso ne to e suia o lo fina ngalo alo fa mai ne ua umalo masalo salo I find my name You love me today I find my name You love me today Awa ete tau mamau Ina ne isilo pau pau Ai no for mai o utalane Ne sopo o se manu vale Tele fia mana o ni me atinga Pe a fai ai to e uma I lo sa Ne tu fa po e vangai le fa atu fa I find my name You love me today I find my name You love me today Apa uso languna Ai uma wa yo se ula Pe a fai ai o talinga Tatali iso alofa O tele toi mana o se yo o taya o alofa mai ne Ilo sa umama o awa o talinga o le fili o lo ta fafa o I find my name You love me today I find my name You love me today I find my name You love me So for my little PI brothers, il ding bang on le fiafi, yoi. Lus fuk jolo midu jolo joy on the tane o ling July. Ono fa fianga. Sui fi loi mo le au fainga wenga le uma na va fa pe fo ile au nga sese. E ma no le tofo tasi lo tol. Tale ono me dan tu tan to tala I vai frua. Ma tala I tala ngala ngana peritani is wheel at 4. But just imelu so ya sa.
Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafiafia tama i lo lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night, le aso whalaile aso tolu se fulu au kuso, na o le fase fulu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a for lima le afiafi, au mai tama e whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafiafia le tui sa mau pen, i le Manhattan Function Center, i le iwa whaatasi ai Dominion Road i Mount Rasco. Monisi whamtalanga, pala au mai lis i le Old Watasi, o iwa tasi o fitu o walu. Old Watasi, o iwa tasi o fitu o walu. Ole tui Samoa brothers. O se talafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga i atu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe ama naumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. O le Ardas Travel, o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. O le au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matauti o le taungofi o pasese o lo o iai le taiminei. A e le talitonu susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi whaamurianga whaapitoa, pe a e whaailoa o le Radio Samoa na mawai le nei whaasalaunga, le Ardas Travel, le tali mo au tā penanga mo laumalanga. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o i aso taitasi, o na o le langolango malo si le whale maliu, a se alo le aturuu, o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tālo whalava. Sa yese li sama o nga fatasi na uofo ai ona o le nei li wa tausi fulu na tausanga wa failo na tau lua male fanau ai na fai mai ate au o ia le lopu ele pasi e alu ai ile ai no foi au kilani fai mai lana tala o ia talu lava ona sau i New Zealand na fe eve i lava ia e ta vale e matua ile lo lava pu ele pasi na lu ilo mafau ma o fa peane e fa pe fe on fi avea o e mataitai. Ai ua tauris fulo o tausanga. Ai le ilua pu ele pasi. O lea na maa o le lei whaasino i le uso lea. Le fale e whaatali ai le pasi. Ma le numero le pasi. Ma le ingoa o le pasi. O te vai atu, e bei e afu malulu. Le uso ona e fefe e taufi le pasi. O lea sa o whaatali ai se i oso ilunga. O le pasi whakato a pu e ai lau pasi. I le mato ai. O sa o ngata ua na o maua mai i le uso lea. O lea te tonu lea o tama mateine, wa tausi wha pepe e mātua e o atu lava i le taimi wa whai ai ngai. Wa tātou whawhanga pēa i sipuni. A ua lewa no o i le taimi sa tau ai, o na sa ili ilo na mawhau na o mai le tua, le mawhau anga na soifua mai ai i le lalolangi. E tō te le tangata wha penei wa le mawhai o na ta wivi, tō tasi. A le wha tonu muina, wa le iloa le me whai, o tari tonu, o le whenengalo le tua, i tūlai mai le tangata a vea mataitai. Ai aua le ola whaalangolango i tangata. O lo sa ili le tua i taitai. A le eisa ta vale, ua tu i lunga sa vale. A le eisa ta vale, alu e pu ele pasi. E le fefe i le timu ma le lape e o i le taime aluai le haonga ma sa uninga mo le tua. O lo sa ili le tua i ni taitai. E ti tū tai tasi mai. E pei o le Samarianga le ala i e Riko. Na o le to tasi na filifilia Iova e alu atu e whaafsa ngai ma le tupu sa wao farao e na ia whaasa o lo toina Israelu. To fia na au bina atu e le tua e tau le tupu o ta vita lona murilua. E to tasi le perfeta. E to fia perfeta na au bina atu le tupu o a apo e tau i ai le onge tele. E to tasi. E to fia ata li o le tua na au bina mai laurolangi e maliu moanga sala uma. E to tasi. Vetala Yesu. Yesu luatu lo o tau maamlama li laurolangi. A wai loa ai e tangata o tau amio le lei. Mangaruenga le lei. Ona vi i ai leo lo o tau tamao le langi. A ve Yesu mau ta i le na yaso o le papa e te malu ai. Ma le malo malama e te potu ai. Tu ulo wola whaalangolango i tangata. A i e whaalangolango i le tua. Ma mana tua e le lei mo oi.
o le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi ona lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o. Lua ono lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuko City. Safia
senior worship team malapese si ile whaawhitai taulunga tuaile polakalamina le eleleimo. O e mole tuaile ngang whaawhitai sunga le whaawhinga ya pasta suli lolonga mole tātou polakalame fo le ni fiafia mau pia le malo sulatino whape fo ilale nganga wale tua malona whirangalo mausi si whaapuponga ile asoa tai au. Toi fitu malafu mirute ona tale o leitu la e ono. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa kolu amo. Tātou te le I tau mawai le riwa ingo le fiafio le utonu mai le lisi o le olopeleki le wasauri atu. E ta alo malea fo I male aua Afrika I sautei le whai unga o le nei fo I a vayaso I oi Afrika. O le teimi o le ta alonga o le ta o le tolu. I le waweau le o le sa a saudei le aso sa o tamba. O le lisi la le rei numero tasi le li o Tamaiti Williams. Numero lua le li o Cody Taylor. Numero tolu Tyrell Lomas. Numero 5 le li kapiteni ia Scott Barrett. O le numero 5 o le watu le to o tupo vai. O le numero 1 toi foi mai le li o Ethan Blackadder. Ma le sa ave ma kapiteni mo mua o le peleki tausanga watu nai. O le watu e foi mai le tulanga o le numero 7 le sunga ia Sam Kane. Ari Savea o le ta ano i le numero 20. Le numero 9 le watu malosi le li o TJ Baranara. Numero se fulu e le o sui e lava le first 5 le olopeleki le li o Damian McKenzie. Wingi numero sula tasi le li o Caleb Clark. Numero se fulu ma le lua Jody Barrett. O le senta o le li o Rico Ioane. O le wingi numero sula ma le fa o le li o Will Jordan. Olopeki le aso sa aso nei. Mole olopeleki le li o Bowden Barrett. O fa leo le li o Asafo Amua. O fa tunga fasi Fletcher Newell. O le li o Sam Derry, Sami Penny Finau. O Cortes Ratima. Anton Leonard Brown, maleli i o Mark Telea. O le aulana le olpeleki o le wa faala wilo mai. E le li i whaia aunga ia Scott Robertson. Mole ta longa mua mua. A le olpeleki ma Afrika i samte i le vavea leo sa a so nei. Ona taulunga tuile i dama le tautumo i sa mo i le reia so tofi. E le i le vantu na tu ua le tātou bāputanga le sunga ia Isaac Baunga. La e mai mo ma e whaafunga ia inisi o tātou talalata mai. I lunga o le Facebook a le Radio Samoa i le afiafi nei. Ia mo le New Zealand Music Awards. Pacific Music Awards. Ia po o launga tongi lea mō musika a le Pacific. E le au pese taito tasi taito alua. Ia au whai pese au whaili. Ia nao le au whaiele launga tongi po le tufa ngā whailonga i le One Drop. I le afiafi nei manu kau nei. Ia whai ngana wale tauta mali i le tātou mautanga i potoa le tautai. E le te mia sasi e lana va ai alofa le tua ma te te antu lo tau soifua ma so matu ola i le aso anta e aule whai unga o le riva yaso I lona lofa ma lona anga le leile uso yasau o le asu ia le sema I le awhiawhinei ona I le o pa awai ia le sunga wao ia teito ia ona o nisi o tūlanga le maano fia manu I tele le I fiafi whainga malo longa mga wenga o le angapa ti ai ia lo utopa ia ma lo o tō mabangu Tolongan tu le tutua I le whaafianga mai le Pacific Land Band ma le whaatunga tuai le sunga ia banga malia iopu whaivani ma le pesi wa whaingoina whaane nefu mea uma ioe o se ki oe No
In this update, police are still asking for CCTV footage of the area where Stephen Thorpe died on Saturday, with a man now arrested. A 26-year-old man has been charged with murder after the violent attack on the scientist in the Blockhouse Bay Tennis Club car park. He was taken into custody near the scene. Detective Inspector Glenn Baldwin says they're now piecing together all the information for the judicial process. He says they still need anyone with information or CCTV to get in touch. Officers still remain in the community canvassing the area. A reminder, it may take some time for people to access diabetic devices being offered by Pharmac. Pharmac will supply continuous glucose monitors, insulin pumps and insulin pump consumables to people with type 1 diabetes from October. It's the first time monitors have been funded. Pharmaceutical funding manager Adrian Martin says they understand people will be keen to get started. She says the health system is stretched, so people may need to be patient when getting an appointment. The Jewish Council won't be blocking Holocaust denier Candace Owens entering New Zealand. The American far-right activist is scheduled to speak in Auckland and some Australian cities in November. Immigration New Zealand hasn't yet received an entertainer's work visa application. Council spokesperson Juliet Moses says they believe Owens' ideas are crazy, but they can't stop her speaking. We strongly believe in freedom of speech, and I think more speech is better than less speech. So we don't believe in censoring her. The police minister's accused Labor of peddling misleading data. The party compared police foot patrol data from the busier month of December with the quieter month of June to illustrate foot patrols are down. After being challenged, Labor's admitted a more accurate comparison would have been year on year. Mark Mitchell addressed the error in the House. Not only was that claim wrong, it was also misleading, and it undermined frontline staff doing great work getting out on the beat.
And that's news to sport. And Sam Cane's last dance has just taken on more responsibility. The former captain's been elevated to the All Blacks starting side for Sunday's Rugby Championship test against South Africa in Johannesburg. Coach Scott Robertson explains why Cane was the first choice to replace the injured Dalton Papali'i. Sam has been incredible off the field for us. Now it's an opportunity for him to be that test veteran we need in the hive out, all that experience and that calmness, but also really good tough shoulders. Current skipper Scott Barrett returns to the only other change from the starting team that beat Argentina at Eden Park. A-League football clubs the Phoenix and Auckland FC toyed with the idea of playing a pre-season friendly. Wellington coach Giancarlo Italiano says in the end, logistical issues ended hopes of an early match between their new Kiwi rivals. And defending women's champion Coco Gauff feels a recent experience in Auckland will keep her wary for her third round match at the US Tennis Open. And that's sport. Radio Samoa, Tasima Ivatolu.